hallelujah. Amen. Adofumo ya jinkwa Nazareni mezi adinim. Ena obade ada Ramadan doba mezi aso ama nato ya sumyemo ayeyi nka no. Amen. Ena mosomfo apostle ko adwuma meni mu adi ahia mu ye beche otwedi ampo yawe nasam. Yemmo obade ne nsamrane yemfa nsempa ne mra. Obrenkan semadu katawire bo Onyankopon twedi ampo ne yi. Opam kotokro bo agese ajebre. Oti brekese sha henke Onyankopon twedi ampa. Duman kasiye dutan kasiye dutan ponwa wase wedu krokro du hini kataban ye Onyankopon twedi ampa ne yi. Menkwa mi Onyankopon aside wura na ase ansa moso ansa meda wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebo a woda akoyam o okofro bo okofu techi wafo akwaku bedi akoyi okofu temtechia wuta akotem chako bremu Israel no merema mukufu yi Yehowa breye chem na yenkwaje akoframrai na yakotem tetia yeda wa bremu apiafo Anansisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji yentata onante fo nante amre na motente a wojiji Israel no merema tata efie aduanan twa kwansintenten fre sedako kwampresu numasu oje asuoku twere suopuma pontumfo a woje pokokwa hode timutin ma Israel adese dominante asase pese so twa ya ensuompa nka wona ase kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adin mumpomama Onyankopon twedi ampo beni ono ani Onyankopon twedi ampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo mframa bo sumbo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodra bombrane a ne din fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye frɛ wo tumfuo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah Onyankopon twedi ampo bade wo bade nyame kasiye Jehovah Shalom peace ya sumdie hallelujah amen ya do bade ase wado ya wode adome yen amen adofo wo ya jinkwa mezi adinim ene topic a twedi ampo ya wade asoma yense emfama wi ase adofo se wutie mi amesrawo de bia meka mesi asam ne yesekan correct ni ameka na kuretwa me e ma bumfu debi hwenu anu TV no debi hwenu anu radio no etwa wa yo ho aduru na sabre yi a woteme nkan wodane da no ho yi a eniema bi ate akam de befa ntoma pefra wo abrabom yes na wo put de mede ma wo no a dabi wan ka mi ansere a wo be ka mi asu the net topic a eba no Onyankopon se menka nche wiase nyina se hwo ho yi wo Onyankopon Akyiwadeo ho hwo ho yi we ene nipa adi ne ho afre Akyiwadeo mso onim yasemo nipa namade a ye Akyiwadeo o friend is abrabo friend is life but they deaf enyema bi enipa bi nemu a ebe sai mrantie ne maba we bi daache papa bi ene wo su bato onim nyema bi odi nipadua fa mu a akofo haw ni oye ne di abre no etimi nyai so Onyankopon twedi ampo ya wadi asem ya so me mfama wa wian waso nya tie nsampa no etina ti aye the book of Proverbs chapter 4 verse number 1 Proverbs chapter 4 verse number 14 verse number 1 Bible nkasa ni into obodi asem Bible nkasa what's emma binia no mrantie maba we muntie ejanum atene muntie ejanum atete sam muntie munsam o atene no na munya so na munya nhunumu na ubenya den enhunumu toaso what's verse 2 no Bible nkasa na adinimpa na mekere wo a Onyankopon nam yeso be kire wo no munya me mra hwe no ampo Onyankopon mra wo ya brantia baba wutie bia enam mrante ne baba we pre enyema nipa dom ho ninne omdom nipadua frem wo no wonyiri daache da bia atofidiem atwachiwadiem na so yenu se achiwade da bia verse 14 verse number 14 Bible nkasa enko boni fo kwan mu
Abrante tia you see menya dan. Enko boni for kwam. Menko boni for kwam. Na emfa nipa boni kwan so. Menko nkofa nipa boni kwan so. Enem lantie ni nam kwan boni so. And so not the year say a kwampa. Say antene wa obesai. Yes. Shed one point samono. Yes. Nani wa domre. Amen. Nanu kwaje da. Kan wonu muti bi no Baby. da. Mami. Hwehwe baby a obane nam no. Yes. Papa hwehwe baby a obane nam no. Yes. Wakwa fo ye ne dia brafi aja be fie ho. Hey. Abrante wo ye tian wo atian ho bio. Ye tian wo atian ho bi. Nukule mo. Na Onyankopon wo akyiwade. Oh yes. A wo nipa famu a na wato fidiom na wonim. Wato Onyankopon fidiom na wonim. Eti Onyankopon se nka sem nchaw. E the book of Proverbs chapter 16. Right chapter 6. Ko me patcho Bible nkasa. Ye to ma de asem. Wo se ade asia. Onyankopon se niem mako 6. And every time. And wonu twa jampo ya wose wotane. Na de ye nso no de. Na de to so 7 ne de. Aye ne kra chi wade. Aye ne kra chi wade. Verse number 17. Yes start yanko. Was eni atranton. Wato fidiom. Atro tachrama. Sanye mo obobo de wose eye nyema nsia no tane. Yes. Na de to so ni kra chi wade. Yes. Tie Bible ne. Eni atranton ya ban wani nsuade. Wo na machi wade mu. Atro tachrama. Obi wonka no kre. Chi wade mu no nam no. Inse hwe moje de bingo. Inse hwe moje edibim guo. Wato fidiem. Chi wade akam. Akoma adwiri musu adwere. Wakoma we udwim woni obi nam. Ono nam kwampa so so adwen ho adwen bone. O se ye chi wade na anamu no. Ene ye hare. Ene hare. Etubirika koboni. Ade na mo na wutu no nya de pa na ukoyo. Bato kwa kodi bone. Abrante. Ade ho America tu na wutu. We hu America tu no. Asha ho America tu no. Baiwa. O dance krumu fo hu atrosam. Obi o ya dance krumu fo asma wo kan e ya tro. Very wrong information. Asma wo kan fabricated story. What bomodia after one minute polish no. Ene do se enyam tam takra wo jam. Ene obi o se nuanum tam dan takra wo jam. Wo tini pam yanu ntam. Ana wo kwa no aba ha. Okota party amayofo mu dia no ase party. Ane. Be create problem amount sa. Shamayofo wu amanyokuo no a mu yetibi di o man sham nsa no. Wo hyebim. Wo hyem. Ana wo tutu kani peti bom. Kati bom sa. Okan we wana kwa we wa ha. Oh no. No. Ekua yetibi di o man sham nsa. Wanya kwa kwa shemhade wo ye. Kikan krofoti bom. Kwa hanu aba ha. Wo be wuntamo. Yes. Chiwadi na anamu sa no. Onyankopon pan sa. Because say ye omani mistake no mo kwotro ba de mamwa. Mo ba dan o man na butu. Yes. Le tumu fo amon fa wata ma yofo mo nya bofo. Le tumu fo amon fa. Yes. Na sabi e bi agimi too much. Adan. Bi e tri do man sham nsa. Mbeti e wuru o man. Na mo so pam ho. Twan totom ho so. Aya chiwadi na oyam no. Ado yi ne be ma ho. Oh yes. Ana wutimi ni no kra. Twan totu ni aso. Sika kakra benye fo bi nchenti. Wo wa petu tantro ase wunia. Obadi ya wenfa ni sanka. Amen. Omi adwini. Amen. My brother, tia yo. Hwe, wo ka say nyeme nya na eye we friend say every bon samwo. Wo nyemo poso wo ya nyeme bia e na chiwade a e dane no me ma. Wo ni my dear friend curse. Na di wachi. Na so se nyama no. Chesu. Na so se nyama. Nyema yo nyeme bi wo kwura mu a e automatic curse. Yes. Ya shisha to order. Shisha to order da. Da ho. Wo wura mu ape na enyaw. Enyama no agia automatic. No bi na di yawo eyawo no akwafa ba yawo drive on na nanta to bebre mu aw na chiwade ne de bebre na mu na bi num chiwade ne sansuo na mudi wiase ne ko chiwade ne bi here's the book of Deuteronomy 7:25. Okay. Deuteronomy chapter 7. Bible nkasa. Me patcho verse 25. Bible nkasa. Was when nyame honi no. Wo wia no be Deuteronomy chapter 18:11. Okay. Was it enne emrantie fom ahoni. Fom nyame foforo.
Nenso monyame honi no. Na brantie timi kwani akyekere banse ato nasene. Wobra onya adoe. Sabi won so wasom. Kedi won so wasom. Ene yadi bibi ato wasene. Sabe. Onu di onu tete ade na to wasene no. Onu sabi ohu Obewu a. Oi, asemo. Obadi evani sanka. Bible. When anyame honi no. Ene ya hyehyɛ da prepare nyama honi. One power danse. Woni be person wo bi wo fi akwahye no. Ema woni mne ho geta Mu woni mbere sɛ di sika be ma ho. Ema woni mne ho sika. Ene bi tin de bi nyam abosum so tutu bosum so gold. Emfabi. Babu sɛ mfabi o. Na ensumu fidie. Ebe sumu afidie hwɛ. Efrisa. No oni sa tumi na nante o. Yes. Eti yenni ni kwa. Ebe kun. Yes. Ebe hwase. Yes. Babu. Emfabi. Na ensumu fidie. Ensumu afidie. Efisa Onyankopon Akyiwadeo. Efisa Onyankopon Akyiwadeo no. Emfa Akyiwadeo ko fi. Efisa Akyiwadeo we bi nkofi abran. Na wanya busudie sa no. Be busudie di wachi. Manenya wotan. Si. Efisa dia. Aya busudie. Nkrofoni namu. Deuteronomy 18 verse 11. Was in Cabritichi for. And then we are not chapter 8:19. Was here and ebima yes uncle. And hey, mesremo in the TV so no and conform koyo. Oma start bawo. Wow. Ba no. Oma start bawo. Omo ba. Ebeju ama na wudachi o. Fa one beji 10 for yi. For one beji 10 for no. Na bia me come see. Adet na munim se mutimi mo bi di bibi ma wa mutimi yeye. Na ma ban ko bobesia. Ha? Ade mo jibiji. Munim nyansa. Munyo mama pa. Munyo mama pa. Na mutimi sha ba ma ban ko bobesia. Adet na munim se mutimi ma bibi ba. Na mutimi nya bibi ba. Na mutimi bibi ma mamai. Heso mo hemanim. Any see bibi ya hwehwe bia ba. Wo behwe mu a. Na ya chira ba bia wo sika wo. Edi asamuni. Jikodi. Na mo from ampanyi behwe mu na onyi bi fama Ghana. Kasati, kasati sedia. Ewia sisike ni nyina wo mo nkyɛn. Sanyaza. Na tamo fama mo man. Asankwa. Kese ni pan fasika pamra. Na mo yisika bɔ ne nkɔ. Obadi ya wanfana senka wo. Omi adwini ni. Omo ba o. Omo to omo TV so. Omo radio station so. Omo abapa. Oni berefu bi so menya no. Achiwa nipa de ni abride ni brade no. Oni ebenya no. Yes. Beji tu show kotwa. Obadi ya wanfana senka wo. Amen. Kaba bo ni was in Cabritichi for. Was nem na tiri bia da ne en Cabritichi for friend crofo. Saman frefo. En ebi ma da ne saman frefo obi ma me awuo no ma me se bo pa wan go wi. O ma me no, una no power. Go wi. When timi anyene wan mfiri owo nsam. Dabi. Na wo kokɔhwe no. Sese. Kokɔ asama kyerɛ no. Sese. Tie Bible. What's he doing sini? What's it ne? Ebi mu ayom ho adisifo. Kwai, jo bisa funu. Na nya bi bisa funu, efunu bi bisa funu. Ye Awurade Akyiwadeo. Post na Akyiwadeo. Se wo bi o ma me awu se kwa Awurade ku ma me. Na wonyim nyansa. Na wo ade ne be. O ko so be nyasa maka kyerɛ. No dey ya kan kyerɛ ne. O ko koye den. Na ya o ya se nyina se. Sa di pe o be kɔ bosum so. Be ko tumi no so. Akwaje niama. Anya kyɛ de ne ma me afa so ku no. Ono ko se be so na pa be gyina kase waso dan na. Ne ma me be ka kyerɛ se wo so adimi. Ese dan na ba ye no. And de o ko da de ka kyerɛ wo. And de na e papa. Munwemu wo. Munwemu future. Muni sabu ya sa ko tutu sansu man be fie wa. Na no asa na ne sasabo nsam na echesi mo fie o. Yes. Obadi ya wanfa ne sanka. Tie Bible no. Was ye Awurade Akyiwadeo. Na go post na Akyiwadeo ni se wo chesi se wo na na biawu nye ko bisa kwa fa so wu ye. Na ye mu ne entre Awurade Nyankopɔn betu afo ani. Wo post we na be odi wa ko ha mu. Obegya wa hye watamfo nsam. Woni mi Nyankopɔn na de ma. Nyankopɔn na agye. Papa me shawma. Tie Bible nkasa. Habakkuk chapter 2. Bible nkasa. Verse 19. Verse 19. Dia. Wa wo ka kire dia say. Wa tibi ko butu dua ni mu ka kire dia. Nyane. Dia nyame. Na wo ka kire abuo mu say. Sorry ba boa me. Ana ba kire wa de. Ana ba kire wa de. Hwe. Ye di sika. Wo di sika. Ani gete. Ana adura ho. Huhum bi anim. Wo be ko na to wadi ade ni so mimini ntim. Huhum bi anim. Ba wo se power bi anim.
so akobutu anim and the new sabe we so dem wa aso for so the calendar and stickers e be see say man nan nye wa kan de bebrebe baji num baji kosum baji kosra chow down sia wura dem for chiwura wo dem ado brodo wura fu num ono go front and back wura dem for chi call dem pan on e go front and back chiwadia Yes. when ma catch raw what of idiom Yes. and now Onyankopon nam ne doba bi aso say min tufu na min sanu mfu man fu na wo na mu no na zeni misaya nkoto no agye nkwa Yes. na ho odi ni toam Debbie na ho odi ni bottle bi Debbie body of Sanka. Amen. What me agreeing? Amen. I will ask you what you are tom. Yes. Jamai, Jai. Jansa, Jai. Jahantan, Jai. Jaman so train. Jai. Na Jan and Titucha. Jai. No, now you're free. Na Jai, so Copa, yes, someone was supposed to do money. Simple. No yatan time you achi. Kita no ya weni so ade o more. O pe friend say breakthrough. Et you won't preaching, won't pass it, or pass a kawaji, and you won't put more set to free. And then more pass what trouble him, and don't be set to free, and don't to my baba. Gallo munyame, in Twamunyame, what of idiom? Yes. Listen to the Bible. Bible Casachao, What home? Bible is being canceled. Isaiah Chapter 8. Verse 19. Verse 19. What's what catch them say Mumusa? And now beat me, who are not Leviticus. Okay. 18, verse 24. Okay. Or beat me catch you be say. Mumusa and Saman Frafo. Babrana mimisan saman in Frafo. And you do some for catch you for say. Ni amu obi akoye niema bi. Monfa no mesu inkasanche. Do what? You and your Jimmy for no Jan watch last year. No watch say. Was him in cancer say. Was him in cancer say. Now Janu would tears and Quasia. And your money and yes, I know. When you punch on you beside you, I will phone them beside I will phone change. And I'll go beside you free. I'm as a four. Who could be so forward your matter as a four? When you say you are there, Yes. when you go possible in two for that, I could talk one. Somebody watch it. Yes. So fun country with dear. Ebian also funny a comfort. To do the animal support. Body of Vanessa. Amen. Listen to the Bible. Okay, Leviticus 18, What? verse 24. Verse 24. Was moon fan ya maybe You go possible in country. There's emphasize the make Mufi. and wooding. Mufi. And Mufi. every say. If the day Yenumi na manamai and you go when na nipa bi akofam dia go on fi. Yes. And we can bet 2 of Onyankopon senti ni nipa bi brewa asase so. Isafo ni bi yes anya ma bi. E mama ma bi ye Onyankopon tu on fi. Tu on fi ni me. na masase no go fi. Ba kofo bi koye masase na wo ya asase ni Ghana asase timi mu fi o. Wo fie E na go fi. Wo di bu fi. Ai. Fie no abra ba no family. Yes. Na akofo oye na bi abra wo. Yes. But anything that's obi bo obi dua. Di abon ni abon no. Oso odi na busuafo dance. Ano mfa Ghana dance. On to Ghana and that's it. Tifa Ghana nase da. Dabi. Wo koye da wa wutiri so. Oh yes. Wo koye da mo am fie wa. Yes. Se wo tem no akoto fidie bi mu a. Bo obusua panyi amane se busua panyi makodi di yeni. Makofo di yem fa di aba. Minti eye wonti na sa wo ye ne na mo and the demon e ko bi o ye ne wo fie ho. Yes. No aye di no. Why did not yo? Aye di no to. Aye lati. E go emanim. Enu anum TV no. And try bra. Tie ba no. What's it? Kotutu ni be me fie ho. Mo fa me ngum ho fi. Kotutu ni be me hyehyɛ fie mfa ngum fi. Every say yenumi na manamai de go ho fi. Onyankopon sɛ nkrɔfo bi ayɛ bi ama gu ɔho fi. Na asase no go fi. Ɛnɛ ɔmo kurom ɔmo friends say ɔmo busua wo nyina fia ka wɔm. Entra me twa wo mo so ka. Onyankopon sɛ watua nkrɔfo bi ma na abusua panyi bi ana montro bɔni bi papa bi ana montro bɔni bi maame bi ana montro bɔni bi nti ɛnɛ ne mɛ brɛ. Mo de mo nya sa de twɔn fi saa deɛ no ho. na mo nyim ho fi atwa ɛnɛ ne kanfo na ahyɛ de Jesus bɛ sɛ ama wo. Amen. Fa ne sɛ wura no kraje nkwa na Yes. Kanu anum TV no. Dabi. Tie Bible no. What's it? Mo no say atwa de. Manya sɛ chiwadeɛ no. Na chiwa ba sne ne na ma chiwadeɛ mo nim. Ni anwonwa obi ne atiti bɔtɔ de ahyam. Ni agwo de na kɔ so yi. In my way. Ni kaji. Heso am anim hwɛ anum TV no. Jai. Tie Bible. Hey asemo. Bible ne kasa kyerɛ. What's it now? Mo de mo ni masɛdeɛ. Ubi akɔ di 2025-16. Okay. Wɔse mo ni masɛdeɛ so. Mo ni masɛdeɛ. Onyankopɔn se gyina hyɛdeɛ. Na mo no say atwa de. Na nyo achiwadeɛ bi ate saa. Every say atwa de nyina na asase fo. Achiwadeɛ na asase so fo. E de gu wo ho fi. Ebi ayɛ de gu ho fi.
And so nim so na afidie Deuteronomy chapter 25 the Bible verse 16 was every go punch what there Onyankopon se n'akyiwadie anyone na wo ye no anyone obabodin one na wo twan kontompo we are trofo n'akyiwadie o yes ade enye no kure men ka se no kure da ade no kure hwenu amie wona ka se ade no kure enye no kure o se eye akyiwadie pa no ayo no one no twan kontompo nyina me fa quotation we ngo ma the book of Isaiah 5:20 okay the reason why chapter 5 Isaiah chapter 5 verse 20 the reason why what shall we say eye chiwade man what's one ye what the due nu ye ka se dua Onyankopon ka se dua wo nhira dabi wabo dua keso wabo dua wa keso wo se dua wan ka asam ye nkwowe wona dua nu edi wanchi wo se wonue one na wo fra bone se papa wona wo fra bone se den papa won se na atroni ni ade ni ye bone but wo se eye papa ne one now what the papa ye bone so for nim say ade odi ma church members we enye no kure you know definitely say ade enye no kure but what ka woni bidie tum e just afo mamnim say eye de kronkron na ade ma church members wo se me kan say due one now from bone se papa of ade bone na wo di feed church no wo say papa ade papa sa bone and na woni tuasa ade we pa so ye bone e so fra ne papa one na wodi esum aye han one na wodi esum adane church members ne han one na wodi han aye sum one na han woni tuasa wodane esum one na wodi nyonyo efrem ade nyonyo ese church members nim so omo nom one na wodi frem one na wodi frem asi ho say nyonyo enti obi anko ho wonyina wanye de wonye wo ka say ade papa what twachiri wadiem what twachiri wadiem and what catch us say wonye the determine so catch you Deuteronomy chapter 25 verse 16 what a right go punch one ye one ye nyina wadie ni one ye we ni ma de kon one na wo twen kontompo one na wo twen kontompo din kontompo na wo twa no che say nukure bi wanka ade bone wo se ya papa ade papa wo se ya bone Sunday were politicians. Obi amanyo obi ya de pa o say ya de bone. Obi ya de pa no o say ya de bone. No be ko party ni ade omo yesu ye bone. So be nyo obi akotran say ye papa. Wọ́n sọ díẹ̀ tiẹ̀ mummy enu nyina obi a wo problem the ono ye opposition no a ade papa no friend ade bone no eye sin man no wa twachi wadiem ana de ono so wo party nim no mo ya de bone no so ade no mo ye ne de eye papa won so wa twachi wadiem wọ́n sọ mummy enu nyina mo wo problem di Onyankopon fi suro betua mka Onyankopon se mi ntufo ne kan wonu TV no na no adomre hu se wo nia bi no nye party we na se nye wa ban na wo so na se nipa ne ya de pa bona pa keke wo so ban beba na mo kire ya ade nkra na mo ya ne fi pese ye di matam obe bie na no aka de pa o say we dia memmo dia say we dia ha ne dia koyi na hango yi no on ka da ko di se so bie na no a no kra sa na musuba antie o ba se no obi kotu o kotu mo amuni pa say enyama we kra ye papa wa won ntu anko kakra so sum Onyankopon kuto dia ka no kra ye fa ne kanawu what's what Timmy can credit? Now, but some part that won't soon Onyankopon, a down in Onyankopon. Yes, I don't know, be yard the power who's at the pa. Young or party no more yard the bonia, no preach say papa. Our pa only part no more yard the pa. No jam touch not to Boba Park. No say I had the bonny. When it's yard the pa, Udian yard the bonabaso keke, and your mind can't crun your and your party can't be. I say, oh, mine gun on Hunabato. I say, but top of the baby, you say. Pau, a baggy papa, yeah, I said Ghana for so many down. Ghana for Jenny quite kind and to move and answer. Yes. Now, you do Bruno yet, Debbie. Somebody can preach a catch them say, party be any party members or maybe 50+1. Nti ya wankrofobia omu kye nyansafo omu vuko sei mose mu baba sei omu decide mo man no sankrofo ne kura country no woni adwe o man no ho wonni ma me ka kira wo da nya wonna sabi pedia so dia ponche kresi wa na wodi na chi wodi odwanso no ohidi odi chi yiri Ghana kankro Ghana puntuo obade eva sanka omi adwene mu hanu anu ti ni right kra yeso afa ne remove sala anu krofo we nya ehunu mo ni so nte wom Kasi ni pebe jinya ko se awie ya obadi wan fane senta amen omi adwini amen ene Ghana fo sua nyansa na me nyamba wan dia meba ho abekasa
Obi okay. There's a kasa omonte. Yeah. Obadi wan fan senka. Amen. Wo mi adwin. Amen. See the Bible ka no. What catch you what wasam. What's in twantro? What's obi o twantro biara no. The 2025 What's in Nyankopon Akyiwadeo no. What's in Nyankopon Akyiwadeo no one na ye nim. One na wo kontompo. Nkontompo na wutwa no. Ya ka nkontompo a wonti nkontompo na se. Nkontompo ne kase ne se. Ade ne yade papa wo se ye bone. Wa mo obi, wo mo obi afom. Ade ne ye bone wo se ye papa. Wo mo obi so afom. Because ye nyina wiase ne ye won ye nyina adwen ye pe Dabi ni petri mu adwen te se chale o te size it is size 10 no kan no de eche dwondwom no de echire size 11 no so tia no so afa ni wadwen mu mienu to anya wo be ma wasem boni bia kan ye no wo ma size 10 fo no ni size 9 fo na de echire wo bra ade no mu de echire no enya de pa Proverbs 12:19 say men kan che wo say no kura anu tim hoda obi a oye no kwafo na no tim hoda na techrema trofo de on chari kura da techrema trofo nchari wa bra bonu mu da na no ho apa obadi em fa say kan amen na Ghana wonim wo ya techrema trofo wo nchew dabi anya so nyani nyani wo wo nchari dabi nchana ho ntoma eden apa nchana ho ntoma eden apa obadi ya wemfa say amen omi adwin amen efe Akyiwadeo ne hu katia pa na ayi automatic eno de kita case no and me betu fu say twumfrim bo humpaye wa ye bia no ase bone fa so obadi humobo because eno enkum nipa but ediwachi na automatic case ya bodua aso nim say ya bodua adeko no wa na akwa nyo bi na bo wo wa na akwa bo hu bia. Listen to the Bible, the book of Deuteronomy chapter 18 verse 5. Leviticus 18 verse number 5. Mini rade Onyankopon kasa chero na monkra ma hyede koso osi kra na hyede ni matemude na temude odi maye a onipa yo a ade a onipa yo a obenya nkwa mini rade oni awurade twedi amponyankopon obiara nko ni boja biara a oye ne honam no hey very dangerous so obiara na deja so obiara ntwe no yiye no anko moja be no anko na deja so in terms of ukoyi na deja so mini rade Onyankopon se men kan cha brante enyi waja anahu na deja so wakono eba wo so se din yara mesrew brante baba mesrew akono ba se die woni padua mu a enyi waja anahu na deja so maame hwen wan ofro no hai so emani ya be no kwa ofro no tie babu wasi enyi waja anahu na deja so maame adeja enkon una ni no maame no enyi na deja so na ha no obi bebi sese papa me maame ankasa de se be di baabi adin ni o papa yire yeah Ajazie. Yeah. The ensign hu a wonim o papa yire enua. Ayo maami kuma. Yes. Wunma me ka kire wo. Enyi waja yire adeja so. Waja yire no because ebetimi abase family no maami wu mu a owu a etimi di ni siu maami anan. Yeah. E ma papa ware na ede. Eyeye. Nti se bi ko si na maami frim na se sabre no o papa ye na maami ya manu a wa ko no papa ko akomo emoja ba ko won so ye ma hyew enne nanti asu to the stand say sa level we nyomodu ebiri kra twam maba wadu sa level we twam te babo enyi waja yire adeja so nkoyi waja yire adeja so waja adeja ni no o papa adeja no unia ba a oye waja ba unia ba nso a aye o papa ba anawu na ba se o maame na ede ne ba wade ase wa wu na fi o ti ayo fie na mutime ho ne wo ne se wa wu ba bi o maame wu ne ba bi na echire ni obeware o papa a ono wo na maame akofa o papa ba no mana ba eye o sister panyin ba enyi na deja so woni ne nya wa mfada but mo ye moja kro free enem yes and na side ni mo ye moja kro eye o sister enkofa no tom enyi na deja so hwe no hwe so manim enkwa ko so Akyiwadeo me patcho start sira boniface ebe hantew me na me ka kire wo ebe hantew wo de tari ebe why I'm telling you a automatic case enyen manu agi o tio listen what's it we no tram was parking here na from neutral na go drive on come on na do eno wo de kwaso what's it ko ubabeni baba waso ubabeni ni baba ana ubaba ne baba enyu adeja so si wanyini se den wa hwehwe se den enya wo dia dabi ebi se eye wadeja wo hunam nipa no hunam moja yeah
We busunya. Listen to the Bible. Waja yiri baba. Waja yiri. O papa yiri so oko o papa me yiri odine ba be fie. Waja awu no. O papa so na wo no wonni ye wan ma. Oya wonni aba. Wo ye wan father. Wo ye wan father. O papa bab anya wo ma me ba. Ono ye different mother. But your papa ne benti. Oya wonni aba. What's we say oya wonni aba. Eni na deja so. It wonni bia da. Ebe hantel. Catch me say one no pa kono ko di wo president. Ebe hantel. Ebe kan. Ebe so won sika ni mo. But problems upon problems. My brother, anagye me comfort Jesus. Amen. Some financial Messiah. Anagye me comfort na Yeshua. Amen. Me say I'm now ababa. No me give. Omo woni so ntew. Amen. On sano. Amen. Emu na yade bi ko bo wo mu a. Oba pra. Hey, nye yeda. Da bia. Wako bi yire ho. Hey. Man pa bo mu nye dene. Na be me bi wo ma wo ye be ma bonsam. Yes. Ye mfa ne yire. Da bi. Oberu. Guess we da ho da. And a bad man was a quarter year old. Bad man so yet. Or read that. You don't know any papa. You don't know. Na cast way unconsidered. No, so unconsidered. Over fine. On baby, we just have it. Oh, you bet ya John make come from the man. Only Jesus. Naziani Messiah. Naziani Messiah. Amen. Won't be dimau. Amen. Me patcho unless who bet you 1 year a day. Confess your sin. Yes. Na John from Swatum. Accept your mistakes. Now start it. Somebody myself and body check. Hey, my touchy what you. And some me bray. John from Swatum. Yes. Dear Babo no. And you went to nearby Adejaso. When you nearby. And the bed me it be beating Crawford say. Ne papa ni nearby no. Or no a blue one more. Na ni papa won. Omunia catch or a young girl. Yeah. Et you onyum tim be bosso. From titi fie ona agra na o de amono aisem ana ne obedu level bi level na obedu no one na nwene se obedu sa level no enum level no debi sa ne mo kom enu level na emum no e kire onyansa o level no oh yes eni wete ni abadeja so wunyi abadeja oye weje hunam oso your papa ba eni wuna ni abadeja so o ma mi nua ba Umami ni aba yo maame ketewa. Ebi se oya wuna hunam. Ya umami hunam. Onu umami ye moja kro. Eni wanja ni abema. O papa ni abema. Eme ina neja so. Men ababa ama papa ni abema young guy no. Enko ni yire hu. Emma wani nyina ho nko no hu. Ana wo ni abema so yire nso. Besra eye wo ni ane dia. So anu monwum a pebe bi nada. Enyo obi ji wakofo na be fie ho. Na abayire no. What? No, I would near Bama, and senior TV so no big way. A friend say, send the West to baby. No, Biako for no one in Niaba. A coffin, no one in your Nania, sending Yana watching the Juma Sem, and watching and war. Eh, it don't know no coba, no mom's canting. Sa advantage, you know, take his advantage, you know, and you're funny Niana. Anna, Niana Quayum. And my face, oh, Koi. No bana free mu and the busuana just that man said no you no anyam na yere no ono mo ya mambre and the duabona nyabo en wa ho fam wawu so wo be ko no ye be na de anani say asama no yo ma wuko yiwa no e fa na asama no asama wodo kokko yiwa no wanu ye no ko na iba ni say na wi wanu ye ni say na me nua ne yire na me ko no ho sa na akoka we wanu ye ni eh eni o wasamba de po what ye kra ya senkafu ya kasama atwe akrakra no ya no ye kra Onyankopon si ye kra no ye kwasisi bi wo be putuputu ye de esi ye ka yanka na wa akwaru ni aba na akwaru ni aba o case wo betime ejira case wo betime ejira o case betime ejira case ya bia tie babo wasi eni wasi adeja so wasi asun bi susu ye very asun bi ye very smart obefie wonu a onu astiti na asoa wonti aware aso asoa oye premier ni owo ntam no si so no awu be ba ku mienu miensa ne nan na wonti awade aso no ye premier ni ne ba wo ye medware no dabi oba on mo di premier na e ba obedware wo de abon mefa ho dware o onu ni so agde nyagi se o sa no nani bribi bia ma ne ba kun kwa ne bre
aso wodi we be ko wo wama oba wase ene wada aso me see you yes anadwi oh yes me kan fu me say ama yes aso twehwe no anadwi yo enye sa aso ba emobo pa abrewa ba emobo papa wan yo luma ba emobo yes watch wo baba ne yire no wo baba man ne yire no ene nada usika nti skafo ni bi omo asika kunkokoko mpanyifo ni bi omo sika no omo timi mani timi bre omo mayire no yeah ina no fenfem a oba dia wa vanessa nka amen so Kanu anu TV no dabi obi say this man dey create me dey create jama wan kasa wa dey mere wa ho dey beto no wo wi dey wi na nka oba dia vanessa nka amen bible wase ko enyi wase adeja so oba bari mayire no wase oba be ma se wodi ma owi anu asa kire mo enyi na deja so bia me kan baba mani agire oyi wa anu asa eden kire mo se owi o se enyi oba be ma den enyi wase adeja so oba bari mayire no so ni mo o kire mu ma jo kire wa bodam kwa mo ni nya den wani so nti why automatic curse eno no obi enko be ma no onka hwe oba no so nka hwe nyakopɔ se curse na o si na chiwade e ya chiwade wotom je babo enyi wunu ayire adeja so uni ayire o tom uni ayire eye wunu adeja ja no mfa na adeja no enyi oba bi ni ma ne mfa no to inufu ahwie gu ma ne fa de ahwie no ejiaja ma ne mfa de ejina ho no ko hwe bi simple ejina wa wodia uni adia emo ni mre no woni mre no tie babo enyi oba bi ni ba adeja so aye game kanya akaba kai wakani akaba no we ba boni papa na no so a taxi driver dia na say taxi driver na trotro driver dia so dia dan nanu dia to the station no say dokuru ane ba no a pray nyon kuchale we kaw o kaw woman no kaw joboa me si kaw meje wo do down no station wo ba down obetimi aye we mami open ni wo mami open ni ho ba do pasasa dokuru antina friend answer gentry home cry how was it me si kaw worry now basa kere de ba no ba ade ache worry ache do hu also kaw do hu worry and now we ache no and we wajina wura no di na chi no wuni ni din ajina wura no so ba anya davi ba no enyonam no enyonam ke wa enyonam utimo de ba wa group we wo mo benya woto I said dokun team no I said dokun team no ogu team no say chiwade we nyina be so wasi enyu oba bi ni ba menkoyi oba bi ni ba adeja so ma men woni na dasane ne bada my brother enkoku ni nam saje we mu o eso omayo bra dia beto no enya ntutu adwe yo sa gbabi na medi na de wo ye sitie no be so akomfunso adiem na eded wona bra bom anadwe awie anopai anyimachin me kafo na zia mezi ama so mfa yesu na zia mezi ase wura no kraje nkwa me kafo yasho mezi ama amen tie babo wasi emfa ni baba ana ni baba enyo wadeja so da bi o ben try saje no kra eye busudie na enfo baby ni nia enware baby suni nia mienu nu enko se we tifio ni we na chiri ba wawe ni sister panyi enware won be no menko wi we ketu anko wi panyi se ba wa twekura wo be ye later no mo pohunu we gun se wo ni na twempen ni nia na twempena e de kura twe be bo mu ntam wanya no ba kwa fam adi ni nia wu what kati sa confusion we mo so ba ban wadi what kati confusion we di akota America so ko ye ho dia oba dia Vanessa nka me say anadwi so betie mi a anopai so betie mi a awie so betie mi a agi so hwe na zani me say on na me kamfo na ma wo ya show me see am wa bra on ni ba spirit on ni ba so o ma fa hudie nkotumi apam bi awo wugidia na montu a wo susuo na abagie die na ba bo wo enye wonu hunu Debbie we automatic test come we are na kesi kam o ya safana credo so kesi
ti do beti bi di mo ja so so e be bia ma wo yes ana wo wura fi no ampa tie Bible verse 19 no enko ba ani sambo mu ni huntie enko ina deja so onim se ye chiwa mrantie bebre nim se ye chiwa de o we abeko di to me wa 27:15 26 we dey automatic we nti was enko oba wa bu ni nsa ani sambo mu ni huntie enko ina deja so once odia wa hwe an o chirem obechirem opeso ohun se e automatic case ntinu o se men enko oba wa bu ni nsa ani sambo mu ni huntie nsebuom no o chirem o se ne ho nya den ente o ma wa mu de ntia men kon no o se ne ho ntie ho enko ina deja so Onyankopon Akyiwadeo no woni wo yonko ire na o san krofa we mu na so no so ba we kwada wi no do traffic light mu na so reda na otwam so hu danger bia omu o hu danger bia wo mu cause we danger sa onam danger mu no obenti onino wo kra wo black class 1 yes you see when you see the traffic light there is something you know red means stop no nem on here waburu red be aso Bible say oba wa bu ne nsa red means stop was no amego obetwam to twam sanu a red now name no wababa na danger yes hankwa tie Bible who can trust wa was emfa wasifo bi man ko fojem ye jane ba monam jam wakom giri green ene wonne tie Bible verse 22 no woni obere man na oba na san crofo we minim de Ghana for do mo ye ye poultry farmer mon kan che ye tumu for some ye ken yes tumu farm asi Ghana for ye won so mo so asemo how say abeka automatic case no abeka wo tie Bible no e woni obere man na oba na bema woye bema sa wo bone to bone woni now mema now Akyiwade enkofo no nko bema to abrantem wadwenya sharp kan wonu TV no dabi wadwenya dwuma wate no emu mpo aponche ye fa na aboa aboa o okrama ye fa na aboa enso aboa kraman onko krama bema ho dabi nipa ye nipa o ko boy ni subansa ne saso oni pe firi nipa ye mo ye muade o ye muasam nipa firi nipa ye o ye muasam onye nipa o ye nimpan yes aboampan adai ko fo non ko ba maton say all right him right who all right who all right who do all right wa he o left way o left way oba de mfani say me si bibi jijew ana dwei me si oba de mfani say kan anya wo potom e bibi na jijew tumi awura wo no ana ye wo say e ya blabo pa do obo won say me kan cho say ya Akyiwade what Akyiwade e automatic case yes won say we ye kra na adan ho adie wo to so so bo pampers me na me ka kire wo pad as say toilet ma won kai dabi enwa na eba anam so automatic case anya wodi o toilet ya automatic yes automatic monkai adiro utu ayo ho ebi atwo dada anso utunche dabi utunche dabi utunche dabi abodi amfani senka amen Akyiwade o yes what of idiom Akyiwade tie Bible woni aboa bi had to be dangerous was woni aboa enam woni aboa bi na emfa ngu ho fi aboa da sesen ni aboa na odipa time chia akokɔ no dia mun se kwachi odwan no odwan po dia so no no dia so odwan wo be ma eya akokɔ chia ponche obegura lam ni sisi ya obegura ni mo ase obe mo bia what aponche begura ni mo ase obe so obe ba no tem weche obe tie mo bia won say yes ati what so fofofofora be se ko zoo na kwachi Kwame Nkrumah Jata abrewa no na ko fa no to so nka beba bia mu a
Hona bosa tu enya tu obi ani efa Dabi. oba dia wan fa ne se Amen. Waso oba bi nyina abo bi anim. oba nso oba wanso abodin oba bi so nyadan Nyina abo bi anim. ha yesi mani bi timi tu kwan ekwa brochire ene mkrof abrofo nkama kwan dey Ekoda. no agisika na de abatra sister wow sister wow wa guwani mu ase nyun Krama yire. no abatra Ghana na ne boy obi su nim ma sam aye ne ma no akofo ba besia woni krama ye den ada nyen krama ye number yare nyen krama ye number yare no a woni yenti de ko pose ye nyai ye ntwe ofi adwamansam de be no obi nkoti yare bi ma ye den yawo Oba bi nyina abo bi anim na no no. Na nyina abo we seti oba bi nyina abo bi anim na ne ho. ya popo ni say oba da na woto men na na wo ho aye basa yo ne to use the word basa yo ne say sadia wo ye woni bema foforo ko hia wa tapo ya we huma amen edi asam kura ni Edim. Kwekra manim nim wone wo dan nan sonsuo awura edi anyamo di anyam na sam na mo ye na tu kwan esi bi koye bi wo Dubai ebi koye bi wo amanone nkonkro ni bi so no agisika no aba eba ne sam na mayi ase jimi sam kofo ni na mayi ase jimi sam no ajasa kramanga ona mayi ase na chi nyina gu ho wo sa tonto ye jimi fo na tie ye na ase no anyene se ye no aba na wo kwa kodi sa kramanga we achi amwa kofa krama yade na ye ba no namase onim funu no wawo no onim no eso wo ye na se bi wo koton yade am obi oba de mfa ne senka wo mi adwini abantem woni na kan wo antonya go pachiwade am kan wo antochiwade am achiwade ni na ma hwehwe nipa ana dwimi kanfo na se mezi ama wo na shi kwa na dwimi no mo wo ba no antochiwade am ko fo ye na bi am na wo wi ya nim de obenya kan wo nim TV no The 12:27 Bible verse 15 and no men count the pebiara no men count the pebiara obey honi awasene ana agudie ayawrade achiwade verse 16 awrade achiwade twaso and no men can do ye naja ko anene na ko ayawrade achiwade obade hu ni mabo amen no men count obi ayde oyawo naja anene na why ye o maame ayawrade achiwade why your papa where do papa tam where do mami atam and I hear sabri wada onai ko bonupu yes ko bonupu bu obi ya pebun ko tojo so nam ntia beka sa no sa achiwade we edi wachi anu aduru anu no so be so ni ko tojo na papa sabri o tiasi odo bonu be chawo so be so ni ko tojo se sabri mami tiasi odo bonu be chawo so wo fa bi wo si wa bi odo bonu be chawo enu aduru ni be sro bebre enhwedi wa ye no dabi what dinatam anya mi tie mi quote the book of Proverbs 20 verse 20 baba ngasa do dominate anene no kasene ma wodi papa ne ma mi atam ne kania bedum esuka bi mu na me twa kania ne bi na wan kasa aban kra no so da no wa twa no asi aban so se dum so na dum so wan so wan kasa wanya abrabo mu dum so wan so wan kasa wa abrabo na kasa wodi kanya dum so wanya light out dada waso obi a wa diri papa ne ma mi atam ne kania bedum esum kabim and then man tell him about static didi atam ya kan fo so ma me de wa chim wa wo da bi o e jebi so wo ba tsa wo what di papa natam ko pa me chaw yes mun twem kase ye kasa champion for yes but order for me so bebre tro kasa yes and no men can do twene nyonko sie and asase nya wo dia o so and no men can do man friendly phone coin o for so asase nya wo dia wo di 2 minutes eji be konkro bi so na ahemfu ni bi asase nya wo dia di 2 minutes eji na 2 minutes be fru nsa ate ekonya ye wo di first ye wo di second ye wo di third ye wo di fourth ye ntra so nyimi o dabi obi abe di first ko obi abe di second ko obi abe di third ko obi abe di fourth ko na wo be tira so be ma asam my brother eye ni mo nyam ni ahya wo ani mo nyam na abaw so say to me na won saka no fire de pa yes
Na kogu akuntapa. Yes. Yemfa nya boni. Debbie. Yemfa sisi. Debbie. Yemfa mapo. Debbie. Also no menka we automatic test. Yes. No menka do twene nyonko sie. No menka do ahia nya wo sie. Wo force watwe. No menka do mo ni freni fom kwan. No menka do mo ni freni afom kwan. No menka. No menka do chia ho. No menka do chia ho so obi aba wisia. No comfortable. Hey, very dangerous. So on through my munti. Who si sina bonepo. Hey, you're very careful. Yes, sir. Or say, "Baba, so to come back, Kokrobi." So, yeah. When you be papa, na ba kushia. Yes. No menka do na jagirida. No menka do ni papa yereda. Efrise. Efrise dia ya. Wayi na jankata ho. Papa nkata ho wa kwa paguo. Akoyi papa yeredros. Hwe, o ka so be fa wo. Ati, and now you young girl. Hwe. Titi won papa wari mienu miensa. Yeah. Yes, oba boane papa. Oboane no boa. No menka do na sida. Ruby ko ye bi amwano. Amwa Ruby. Ebida. Amwa Ruby. Amwano. Who dey tell? No menka do na sida. Was no menka do na was repeat do na sida. Was no menka na ye chiwade. No menka do hinta de ade bo ne nyonko. No menka do hinta de ade bo ne nyonko wu. Okokum ne nyonko. No menka do ko or poison ne nyonko. No menka do sa body nua bi akwaduro so. Sabre wu tie wa koto snap. Full bottle. Wu afa nyonko atade. Afa ne singlet. Akofa nyonko ba pioto. Afa ne mpapwa wu di kwaduro. Jagu ba bi na duro ho. Ananim sam na ukotu amna boni ama uma. Woni se kasi bi adie bi abeye bia wo bodua. Dia bona da on automatic da ufie. Oh yes. Una asset bomb. Timba uye woni se okobo obi dua. Uya na ba fra wo ma na wankasa so watu hofu. Na wakacha wo ma se so woni se mobile phone bi da oda me ko fire ka che manfa. Okay. O mobile phone na obo dua wo no sa phone no dua bo no e da ufie I'm telling you. Yeah. O baby wi mobile phone na nipa na nka hwe kura wo dua bo no e benya no. Okay. Nipa na nka hwe kura na wo wadi ka set bi ato. Tu nimu a e akaka wutrim na dwene daachi. Yes. Ya munta yentanye nya retori bi hye osunya asase bi atwedi apoyawe. No onu ankasa nteki revenge no onu nteki mayen. Onu ankasa Nyankopon na ankasa nteki ahyene mayen. Wotam ahyene bo obo a na ahyene wa be ahyewura. Na fa ahyewura na ate wono na ahyene teki wo maso. Na fa oksem nu aye late. No menka do odi apade. Onyankopon se menka no menka obi oji apade. So be ku onipa odibim. Onipa obi odibim. Ye do obi picture ma wonnim nipa ne where about. Sasem nipa ne ka kire say no kwese nya no kore. Wodwaje obi picture. Hwe nanim din age eye full up akwakoku nipa no. Age sika ko ukum nipa ko ukum nipa. Age sika. O say automatic case. No menka obiara. O say no me enka obi a. Onfa emraimu nsa ensuo so mayo. How you very dangerous mamu Christian yankese friend Christian. Yemfa Onyankopon asam nya adwuma. Ya put the law of God. Wa pu Onyankopon mra. O say automatic case. Ati obi otimbia no say 10 commandment I dey atwam. O say wa kasem. Yes. O say no menka obi a onfa Onyankopon mra. Ensuo so mayo. Onsuo so obedi so. Wow. O say no menya de enka no no say no menka na to say no menka no mra no so die na wo die na ema wa timi about abrabo kronkron the book of Deuteronomy says verse 25 Bible nkasa me part of me reason no number 25 o say no menka si ye hwedi mra nsem so o say si ye hwe ni di Nyankopon mra nsem so everybody Nyankopon anim ye no kronkron edi so a said o san na hwe si ye ni so na e be ya tene ne fo ya tene fo na so si wonni so a o say no menya de enka e so on person bi be bottre o be ye tene o be bottre ne bra ti no menka. Whoa. Hallelujah. Amen. Bible na smoke mu do. Yes. To ama warning. Yes. The warning na down and no bit be fa dwem boni won trim. Adwem boni won trim. Osusu so do ba kwa yeni. O kan Mika 2. Bible na kasa ni enko. Mika chapter 2 verses number 9. Me part of verse number 9. Verse 1. Verse number 1. Aye. Was one year. One hour dream amumuyasam. 1 hour dream dan. Amumuyasam. 1 hour dream dan. Amumuyasam. We are Mika chapter 16. Also 1 year 1 hour dream dan. Amumuyasam. Anyone was siesie bone. Anyone was siesie bone. Awo mo mpaso. Awo mo mpaso. Anopahima mo yo. Anadwena wada no. No a plan. If say awo mo nsam pomi. Ubesa anopa. Anopa no akoyo.
Wani brimfuo no be any brimfuo e no fu dia no afforce no agye any efie no obi fie no mafafa agye so no menka we automatic curse ati ade na wo pre ho no e very dangerous it is everybody say dey yango pass menka ncha wo say me ji abusue ho asembody bi afa nkrofo bi ah timi yi no firi nim nkrofo ko o so ntimi nyu firi mu curse wa mu da dentra what me you free mu da what me chama hantam what also will be bekwa kum nipa abaji sikadro yie abajimi wa hantam also ntimi mechia hantan kala hantan chia abla mo bone be hantan chia e wo badwam wo bra sabre wo kum nipa adi agi sika na wo chia hantan chia hantan chia wo si nyako poso men kancha wo say somebody said here so body ya we see ni me tie busue we somebody bi dia branch ababa wa bi wudan asamboni what me yin ko free so wuntimi you ko free sa mo je hwie godo mu da what me chawon hantam so wuntimi ko chia wa hantam wo si pa de boni be ba so brad boni bi ba so wunnim se bibi ba so what e fa bibi besi bibi besi Ati ultimi da ebeya na dwi sakra ebeya wie sakra ebeya himachi sakra ebeya na dwi sakra enani wadomre enani nkwaje be o ka the book of Micah was consistent was emumuyomu adinya you Habakkuk chapter 2 verse 9 okay yes was emumuyomu adinya no obi ofa emumuyom adinya no odinya ade bi no adinya nda so emumuyofo fia na adinya na da so ofi o Dabi akobopo ebe free wonsa waso hu beti wonsa ne aboni wana hu beto wotimi nyon da te babo hu beti e wonsa ne aboni wonsa ne bibi no betima ya hu beti ana so asie abramo wo mu osi abrabo na oboni ade ba de esisi abramo ena wa ufie ho enhyeso ye mu adifo mama abrabo no yie die no ma enhyeso ani apobo na ya wo yie de no ma say inside tie o life mu dia pacho me enjoy o enjoyment no be kwa wiye ati emfa unsia wiye paso ma good land be ma by force land oh yes we pra ma good land mu foka to sam o se bi mu timi di wu no o se twantro na won touch ma ye nada e bi mu touch ma de no o ye na ne huntuma pa no say twantro ni set mi sma bo Onyankopon say ne sa na tedi a o ma no kura na didi obabo amana bo yade ama bo yade na bo ne nti na ne enkofu gugumpa bi so enkofu di the hospital enne no akaso be bie na no aka no kura keke na ne ho ato no o say no de be kon ana dreamy tufo aka be yi aka no kura na ho nto yes obadi ya wen fa say amen yade dia bo what nam sabra wa dim pe face ade a won nem de free ko obladi ya twi wodim say ade o mo twe ne kwa and so na ade already and I will say scan now yeah say when yade so obi di wachi na odo kwa yare o se ne bre o se ni pabre o se obi bre kwa say o yire na odi akira ba o se o yire ni bre say be man odi wachi o se be man bre o man odi wachi o se o ma bre papa kanokra ma me kanokra na honto yes kanokra bo so be free yes kanokra Sato free, Sato ma free, Sato yiri free, Sato ko free, Sato abusu apanyi free. Unti omudi ko kwa kosi awowa. Wabra you know definitely say won fun so bia wa yo. Ne di wachi, kanu kana honto. Yes. Obadi wa mfa say amen. Automatic can say nyawa. Ti babo no. Was misma bo ma na bo yade. Was bo ma na bo dai. Yade. Bo mo boy abo yade. Osu na di enti. Obodi na wo ye enti. Obesel. Bonya oyenti obesel Habakkuk 2 verse 9 onye uya akwa Psalm 36 verse 4 okay onye oso onye de onyamfa so bone me onyamfa so bone den e ma ne fie so be ni won firi muso sam no oso wotimi nyum firi me what to agina oh my brother when you wo ma fie wonna mu nro so atete usisi achi ya design sisi achi ya design sisi achi titu sisi achi na ntwe ni a yatwa unwa makachira na ntwe ni a yatwa ndizo wutie mi na anadwi ya wutie ma no pe ya ya achechira to wansere na ani bibi na wabo na ade akɔhye kukuam se tokro bi mo odem o hwa hwa no akobutu anim yala nsuo kakra no akobagu anim ya fe de bogu anim wabo agu anim o da ache na mitufu ndem
Sakawaki. You don't know. 1 year. What's 1 year? Do you fast money when if When I didn't pass over Fion. so they pray business is Sombia. Says Obisophobia, I catch us why I did them a fashion with their UPM. No way you went from Muswasam. Who be you when you went from Muswasam? What to a general and your woman of fear? Men can't just say, you know what to a year and walk over Fion. Mamma catch out. Missing me in Pio. Yamana Mudia, we in Pia. Verse number 12. Fiababo. Dear, was it dear? Do a teacher crow or Mojam? Do a teacher crow Mojam? So I got one now buying a busudium to a bow of busudium. But there's some improve for none of this. And you have a automatic case. Yes. Ati akoyi said to a automatic case. But the banana can be a young papa bunch. Body, feet, Banku, sister said, no, Mediacas may you go. Yeah, automatic case. They said, we said, Darby Council go. And I won't say, yes. Why you Chiwadia Cassiapa? Why you Chiwadia Cassiapa? I ran to Cocojuba. Cocojuba. Why trim no Aqualan? Who said, who know you know it? Shakranaso. Yes, and Apu, Shakranaso. Shakranaso. Photocopy. You photocopy no one. And to me, you didn't be pad that. And said down, Mitchell, oh, yes, for what is an will be a patch to 2 minutes. A patch to 2, not set to 1 casa free. So set to check free because one should be a better church. Yes, a better church. No bit no for so come church in a move, but a better move that because who was say church in that? What to church in chalk? Obadi ever say, "Amen." Confess your sin. Yes. Kwajuba. What wapiting? Obadi ever say, "Amen." Obiti mantem oteno. And owushan crofo mem. Oh, owushan crofo mem. Owushan crofo mem. As I said, you will be at a crate in your ma. What be the bottle be? Of gaps. Edi mantem no otian ma menu awo bebre nu owo ni bi esem ma menu awo bebre wu so mo e ban sa we onkrofo bi oba ono no oba ade adum no e ba awo de ne na adum ache de isi anatum wa no ntimi hwo mo nti aso obo mo take sa ahwe no advantage and odi bi asem and ba ma no so ni ku no so nim se ono no odi no kan yi se no anyem nti no na dream ko okra so obi fele gaps I shake create anymore. Oh, Tia, that's why I adopt to Gualani Munibi or hell. We need you. We need you. My friend, where you need you. Zaka 22. We need you. Not to know. Yeah, no, not Papa, the friend. We said, I couldn't tell. Said, that's your friend, the crown say, Sementia. Why you need you? I didn't know I'm a firstborn. I didn't know I'm a firstborn. I'm a secondborn. And also, I am right. About you knew the woman. And also, I'm inquiring to him now. Now, to your other friend is a Mentia. Well, because I do ever. What do you mean? And then you see him. Zaka 22. Zaka 22 verse 11. Verse 11. Obedient in Yanko yet. And Yanko yet Atimantam, Minister Cananoa. No, be, one man who can more be, and the wo, yet, you are there. Also, be you will be Obedient Yanko yet, you are the Yanko yet, you are there. Or be so good as who fee. Or be about your woman. I mean, call Yanko. Woman obi so to ni nuaba and obi so hwe me achi wade awan na jaba mo na tie so akoto ni nuaba dan emona woni ma de fa ni mo na sleeping without information mona oni amono mu amona manie omon kaye okay wow akochiri nyoni watu anadwuna ngo eni obi ti se ema we bi so bi ti mi so dai say bi some shadow. Oh, some shadow. But when what done never could die. Never could die. We'll be about that. Now, when it be one who's over so much Virginia, I'm not even natural. Okay. But they're not treating more. Never say, yeah. I'm from another sweet. So I will say, Proper Tournament. A Jimmy one them. A dead Jimmy.
Ade Jimmy. Hey. Jimmy dane referee nufu. Aku him na akwato say makwa hima or just who you bad dayi. Dayi. Unanye who you bad. Who that tenwa Daniel so say no for him na kwata say. Aden. We are saying yet. Omadi evani senka. Amen. Omi adwini. Amen. Do also or set a trap or a set Then in the hall. Fear not Tim one and baby or dano and member down has said on it down has a year. One started down Quasiana. Bishop da set his son nano. Down Quasiana. Kobad yanka baby outina sabi mufia na mu compounds na baby a motiano na sabi wo fabi ni baby wo ho ni we wo ho mu a oba wo da kata ho. Yes. Adwimboni ewo trimu. Kwashe just pia. Kwashe na bibi odi aso ne pa. Beso pejale na ba kwa edwimu ba kwa wuchu. Na ni da ho. Karat na wuku. Na ni da ho. Wuku karat. One said down with them. I want to buy see so beso la kwadun so. No da. Check be on mu out you say deliberate. Ni hu se na me kra. Any down one pa. Not the friend na. So why is she? And one TV no. It's a mistake be na nam so and boy no onu so ye loose no so agimi enti okoto mo na match Akyiwadeo na chidia and me ka sem ya kire wa o so wato mo na dia. Now so listen to the Bible. When read the book of friends Matthew chapter 18 verse 7. Matthew 18 verse 7. Sintidia. Sintidia ti wiase ni etane twase sintidia na ba ne twase sintidia to ba ne so ni pass sintidia na so ba ni pass sintidia to no beba so ni pani nu ye ni pani nyada yi onue sedi pakuno wonyere yi onue sedi pakuno wonue wo ye be makura na wo da mamu kura mponu a bible kura so oba ni kan kura ni kwaso kochi ni ka sompio bossa de boy bi so na mfio bossa de so ha mu nyankwala bossa so ntimi hange de we nya bossa hange dia no bia ni bi eni eno no bossa no ba ya say aden kwashe bossa no de nam ho no de nam mem or the name and also Yansa Bay. When you read the book of Exodus 28, verses number 42, we are by Matia. Exodus 28, verse number 4. Bible 42. Verse number 4. 42. Okay. Exodus 28. Was we are brantia. That's what Bishop Bossabi we be Nikabia. Yenna Pieto, San Rapieto na Bishop. Nenkatuma de Jasu, Manenkatawa de Jasu. Enfree na sinim efru sisi. Enkosi ni sirachi. Enkosi wo sirachi. Kesa enta uko todwe. Na emra wa nantu. Na be ma hye we sompio. Rodi na mfiem. Boxer keke no de nam ho. To na wo hwesre na e share boxer no mo anu oni. Aden. No nam na hege. E bod non sa aden. We a bell boy. Mansu kwa ne gufio. Obadi ya wemfa ne senka. Amen. Eyo Akyiwadeo no atom no. Obadi ya wemfa ne senka. Wom ya dwinum. Sa no your boss no to bobra. We a Christian and when you read the book of Timothy chapter 2 verses number 9. First Timothy chapter 2 verse 9. Verse 9. Bible ngasa. Sa na man shatade ese. Ofu your boss shatade eden. Shatade eden. Shatade ese. What? Vofeni ewade enega na mesram ayemfo mensa da mensa ya pamocho ya kuenkro nkro na yie bam nkro na no mesram so mun kabi wai na na mu wotumi jo beka no na o ma ne getum yes first na ka yie ba kabusua bia timi agi tantuma bi o mo pe enso kro bi so yin de mrato wo se ayie ba Onya etuma onhie yantuma hudu bia kobin ohia brisi tumfo na santen ya hyemra se brisi ayie no wo pe won eye na santen ma Obadi and currency. Amen. We a bema. Aya kofa.
ntoma foforo ko si ase but hona beti tutom se kutu se bam Maria wen vanisen amen amen ono no no o hye na ye wo say ye no dia but enne atade bia no bia hye kwa ye na busua panyi ti dom kwa ye bia na yimfo panyi 40 ti dom na my way enne ye yase pa beba esi da ben obechi go no ayi obi ewu na your ho yie no your ho obi book the book of Jeremiah chapter 22 verse 5 verse 10 okay 22 I have 22 again go okay ayi abana wo kwa yie se ko your ho yie Jeremiah chapter 22 verse 10 ko your ho yie we yie na ufo yenko osi yenko nkoso wufuo munyam no yenyam wufuo yesumu na sudore yenko yie ho yie na machi de desi mo ma mi nsumi hu na obi yi ase na yie ho yie no ene obi yi ase na na ma wato mo na obi yi ase na oba akoton ne toma na him na madri edi achiwade na mato mi mo ma mi nsumi hu na obi yi ase na yie ho yie no ene yie na se ade nsumi woto ade ko market yie na se obi awuo no ana nsumi nufo ade ko market eja we na ukodi oba de mfani senka ho na wi asem odwene mo ho de no dia okrafo no kodi ntuma kru no ho eches ade akanani no yes wo yi wachi Jeremiah chapter 5 Bible say me too for verse 9 tie Bible etimen tia we Africa opposite say we ya ba wona na mayi ase no wayi wachi yi wa mu na mayi ase asumuwoto se koko wasumuwoto se banche ye de hye botom wasumuwoto se kuba ye de hye botom me tia we Africa opposite say woni nam we ayase on metua sankwase ade we Africa awrade asem ni opposite na sem ni o ana men power ti wo yo ba na o ti sabra bo we me to meto so yire metal sorry na me tru de ba kase ye ko o kase o kase meto so yire obebu bo yire wa o be kun kwase kun ati nanka yie die ba anya party o anka yie die decent abrabu atade no ayi atade ye nwa ho dabi o na boy se kokure yabom and no do ya me preach aka wansama me ko campaign for me ya me preach teach about a year me two force na panyinfo krom panyinfo mo sorry na a year ba esimo na so asankwala abam yes asemo ni ye ye na my boys na agbe yase no efunu Onyankopon ma ye won ni efunu ho no na ba wagire efunu no oni efunu sa na 40 ho sang baby eche na wo ye kuse na obo deliverance but kai na da kai efun gas ngwa spirit dia wa omo nyini na ebeko ne mpanyifo tete wonum say ye boys yeah boys obi egu na obi girefun no de nsa okay, the book of Numbers 19, Numbers 19:11, Numbers 19:14, Numbers 19:16. Okay. Bible kasa. Do call the pebia Bible so bi poko so do ono agi funu so ade da kra no. Ono kra nya saade na wo. Na one tenants on. What me na me sure Bible no. There be. What so for say na won te. Yes. Verse 13. Eto o man ko wonyema bi o mo ye. Wonnim wo hye. The one sat to do what you say, do I galam say, what it in this ra? Me may be have your mobile. Baby. Wouldn't tell this I've been what to say video when one. Ya didn't boa and you drop. Yes. And need your bay straight. Now, dear Yanni say, oh, yeah, don't count, and I would eat Jimmy, but I bet to be a dear count. I don't be Johnny Jow. I don't want out of them, and I to pain. One Adam Pass, and I to Yow. Oh, the book of Job. Job chapter 33. Part of verse 19. Verse 19. What the Yow bet to us on pass? Say you want your way, a funeral yadia boa. What the Yow bed, I bet to us, I won't pass. No, call down pass. Oh, no, Pema, what to pay, no gent. What is only pedium to tongue? Won't pay the neighbor through. If I won't pay the neighbor ever through. Sabina will now for John Muchisolokuno. Oh, Romania,
Okrabe po akona dai. Wakono de. Ohuna ma fon. Fe huna besatia fon. Afa ebeye huna. Bi se enye oni pe bia na ni wuo ni se bi onu nkọ na okọ na ni ji wo na wawo no. No abe jojo ni sa. Obodi a wanfa ni senka. Amen. Unampa ye hunu. Fe unampa ye hunu. Afa be daddy. Uta na be daddy. Okrabe be osiamna. Wonwi na so kra dai. Ebe osiamna. Wonwi na so kra be dai. Osiamna. Wo bra wo nkọ ho. Ana joba de wanfa ni senka. Me ko commercial break aba. Ya kwaba. Apostle Kwajime, Obamu Nyamiasem, Niawuntiasem, Obamuatiasia, Obechechi Mama Wehu Preno, Babu Kasa, Obianya Sutie, Yama Babu Kasa, Yama Babu Kasa, Babu Maseme, Ayana Basamo, Yama Babu Kasa, Yama Babu Kasa, Babu Maseme, Ayana Basamo, Babu Kasa. Onyankopon Akyiwadeo daso etija isu na me rade nye usu chefo agbana mi su mi fenwa when e be pipa menya ni so ya ma mi su nyina da ni mi sirie ije agbana mi su mi fenwa when grana be pipa menya ni so ya ma mi su nyina da ni sirie enso Obambofu nyamia oni mi kona kananwa onwana wa shemi obi se inamusunwa oni mi nenam inamawiemwa oni mi nenam ti mi ye jidie ikomiza ya o paibo ikame
kasam chenwa erage sani na mami obeya usu jamawu Franke Ifa Enterprise so kai your Frank se ready ewa share nipoti asasi suoi akwa no so odomi oniponi na maniamui akwa no so odwimi ho a obire ni wa odwimi ho se wo agya yawe ifrize meti free money mi fibem akoko fobia ekuma sem nyinam mangodu sinidia mawo munzam mi dadwi akwakutu busubia ikame indasem chirewa yo awetie mi bible we yimi afri mama nyenyi nemwa ejame kosuma bo wujinda adinyi na tiefo yewe babo tiefo yewa obame kutu wani mene subio binize ubetimi ayamamio Eradi meni dausu Radie Asiamitie Yehowa Mini obia Mikachefonyera Suchefoni we radie Eya wadumti na mitisani amitie Ai itiene Etia bravo Jesu Zedempo Yehowa Meni dausu Kofukoka Center is the Kofi Usu Director Assembly Yewe Meni dausu Mira California ready eya wadumti na mitisani ai tie mama mukasa ya mama mukasa na babu musembe eya mipasemo ya mama mukasa na babu musembe eya mipasemo babu kasa apostle kwajime obamu ahunya miasem ni awunti asem obamu ati asie obechechi mama we hunu preno babu. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yedo badi ya wasi. Amen. Wado ye ni mo bro ho odi adome. Amen. Adofunum ene topic na da wono. Hwe no Onyankopon Akyiwadeo. Hwe hu ye Onyankopon Akyiwadeo hu. Papa. Hwe hu ye Onyankopon Akyiwadeo hu. Niam bia wo ya woni so ato Akyiwadeo mu. Woni so na Akyiwadeo mu. Enso na wo yo. Muntade fon. Inama yi ase. Tade fun another my dear sister atade be o timi se hyewo enso o dadeja oh yes atade be hyewo enso una nim so o dadeja una me ka chewo tina bible ma won so ba sha atade ese First Timothy chapter 2 verse 9 verse 9 o se die ntra sana man sentade ese o se ma mo hye dan tade ese ya ko Sefania 1:8 o se ma mo hye tade ese won fa ani ewu ade fa ni ewu ade che so ba de feri ade ani adwene mo tie ntuma so de pam wa wo se eyi ntuma wontimi nham fa nyeje wo bagro asem ha won fa ni ewu ade ntuma sabe mpaduasa ye hye de bra yi aba kopoma se no tie babo was won fa ni ewu ade feri ade awura ani adwene mo tie asofo so kan ho asofo ne wan wagya wa so mo ashatane fodi akwa ya etu nsu abontere de Debbie Kra shata de fo de akowura so de mo de be pia bontere nyansa bi anim tie babo asem won fa ni ewu ade ni ewu ade nante ani adwene mo tie kika ho ase wa shata de no no be say kotere ni nche simstress no say na me ewura ha yo me perfections ma say me pe goddess be shia ba be sia no shata de na the top people say banche de hye botom wo hye na be say Scooby Doo special shene ni aso boda de no kasa man kukuru ya se nyina abone bo wo say ya de pa wo kan Sefania 1:8 Sefania 1:8 na so wo fa wa te babo was ready to for the no Onyankopon say atemuda metrim apoma ne ahema so metrim na ntiam twetwum pie toto wona wo share na fontade nyina so maba o me hye dan na fontade wo hye na fontade no metro waso obetwum nyina maso yes adi no betwum waso adi no betwum waso obetwum waso wo the book of Isaiah 47 okay
Isaiah chapter 47. Isaiah 47. Verse number 7. Verse 3. 47 verse number 3. Verse 3. Ye to ma dia sa. I didn't know about you also. Was it Edano? Obeja daddy. Obechuan so sense wo mo de jai den. Daddy. Wo mo de jai den. Daddy. Awura hwo yo oba hwo yo. Oba ye different inside of God. Oni mo panis no ba yesungu na mo passion that draft oba. Oba fi wo sunu kokon kotodwa. E ba wo sira ha se. Eni be ni nhia wo. A secret and confidential between you and your husband. And so you're very careful. Obey you sans any baby go on. I bet you be my dog on. It's not starting wow. And yes, okay. One more deja daddy. One more deja daddy to know about you. Who about so? And to met also red. You know, pass out your pound. Now that is a so but also day. Me who mama would you roll dross? The pound. Wow. What? Wow, what you hubia, metal so you there. Me who mama da. Okay, the book for 47 verse 7 Isaiah 47 verse 7. And when you what so be consider 22 new 23 27 30 34 no. What so be consider what jeans what jean na you say what jean na you say one for you man show akuma what jeans so be wura akusida what jean say obeye wura akosida one for you man show akuma go so fan show akuma kai wa wiye eni ne ko pose me nka nche na nopai awie anadwi anopai se kai wa wiye yes kai wa wiye wa yes kai wa wiye yes na wiye no anya ma wo so wiye ni asem no ati ye mu pa bia munyo ye mu pa bia munyo na by one of the artificial ladies almost stroma pampam nyom dia David enwi na gusu nyane dia na nwi nyane dia na kamadi ko fu abodje sa dia anka mema yagu say dia say dia omo da bi o mi se ko mu fu yeah anka artificial abodje say anka mbeto papa ebe kakra ba wiye che na mai we ebi atomo scratch ibi o meto be no ba be se pa na numi be ji kan ko di o meto be ma ni o ma ho bo so ma kwa bro bibia ebe ko wo biara no e wo ma fie bibia wo obroni ba wa pon ho da Ghana ni pon ho ni pon ho bibi ni pon ho so muampo Onyankopon say muampo anya chiwa de tiase say with the book of Jeremiah chapter 13 verses number 23 Jeremiah 13 verse number 23 Bible nkasa was Ethiopian obetime se chane we dia na ana so osebo anya ye da ose obo osebo obetime se chane ho right na we si osebo a wose ope opaponche we dia da be na we si osebo a wose opetakra opentabai da be na we si obetime se chane ho right won't me say no na no ene mutu me fe papa musu amo start pom ho mo be fe papa betinya papa mo boni akokwa mo boni dey akokwa mo onim so ato achiwadiem make up see ku Christian make up see kuma make up see kuom when you read the book of Jeremiah chapter 30 verse 2 for Onyankopon Bible nkasa yeto body asem Bible nkasa body Israel Onyankopon se ni Bible nkasa transfer ma kama kire we Onyankopon se min kasa min cha wona yes Edebi ba Erade asem ni Onyankopon asem ni se me ni man Israel wose woni o man Israel any you na mu betana ba ono mo asem yes o Kristo ni ba tia ye wadwenya sharp Jeremiah chapter 4 verse 30 Bible nkasa next what was hu o yo ba waji your life na wo bo o ye the dan wose was hu na anam no o ye the dan ade na wo ye wo freta kokko address fo se wo di sika hede ase ho nyema na ade agu ni padua na wo di adubri akoni sonko a melam ka kire o kwa wose kwara kwa na ka fefe na wa chihye ho sa adofo apo no be se timi hye no ho ka so wo kwa wo hey one dem ti sara but po no apayo na sa na fiasa adofo apo on you go pass wo apo o pe wakum na mo nya why wanted why dey opo wakum yes what misi one dem ti sara but po na sa abroso you chemicals because yeah chemicals wo mo no ebi nhia o yo mo to am no e fa wi mu a danger o kwara wase kwara kwa ena kan fefe ya misi say aburofo kra ho mu sua bibi kra so mbese o ku bibi fo me ko one time on pa mu nya bibi keke me bom nku nya bom nku
Omani nku atwa. There be. Omunya no mu operetia. Omuya omo say ye be event say 35,000. E dey be go Africa. Brazil. Hipim we keke or hipo nfu. Tomo check no say 30 ni nyina 35 ni ngaba. O ma set camera so. O mu so obi abwa. Na no normal. Momia. Na blast ma 35 million. Yeah, mema dia na benya. Mo ni ma do so dodo. O paraka. Wo na moko. Moko akun. Akun na moko. Emu bag ni ma se ma. Ni na dwama wo ni ma nkwa. Wo paraka. Wo se kwaraka. And now come for na akeka ho sa. Adofo apo. Wo ni ko poso apo. Opewaku. Wo na wo nyopo aku. Ni wa dwe woni nto ni nyina to awie to agu. Oshempabwa kurampabwa. Babesia. Oshempabwa kurampabwa. Oshempabwa ese kurampabwa. Enu kura so ye mu ohun kakra o. Emu owire mo. Ai. Oshempabwa kurampabwa. Ehun kra. Wo de hye no ye hye nche. Bag kura no. Everything day inside. Awe. Eshem. Toilet true. Eshem. Eshem. Wasa kita pantan kondo. Nam no mo chesu make. Efie bebe gudom do timi adwuma wo wi ama be. Adwuma ni say pacha. Hina mudi wi asene ko. Ode. Hina mudi wi asene ko. Buru jamani sa mo wi no mo sa kwaso de o. Buru nyamani sa wi a no mo sa kwaso mo di asa dem a. Ye fasika di aso no mo de ba. So for fasika bia ono mo de ba. So for hey, inyamanfo no. Yo mo ye show aso ni. Awa sa baifo. Yeah, of course, my before the city as well. Okay. So they were suspecting. And Jesus, how? Enough. Share, I saw that you, Omna Jiffa. Oh, fama. They come the Masajai. Hey, dear, it's a mesa. Opa is here, Koto, I saw a fool. If I call it for the door. I saw for us alive for I saw for us. Son almost alive for it. I would Deuteronomy chapter 23 verses. Deuteronomy chapter 23 verses number 18. Me part of verse 18. Gaman one out here saw them and you possibly ganjo. And fa ojama for pedi. It is a work of bird Gaman when you scafy boys in China. And for Gaman for pedi. Man go for Gaman for pedio. And now clama party. Once we used to cram party. Just a way cram whom never any pedio. I'm Onyankopon fie. Not the Onyankopon fie. Onyankopon Akyiwadeo. Never pass what you pen is was for Gaman. Yeah. I come my boy, I must go back shower with this car. I don't pass all them. So for the preaching, you know. Jaito. And yes, I bet Akyiwadeo can see a crown. Wasn't Akyiwadeo can see a crown? Yes. So I come back show near Tiaka. Now I be able to collect. What's where Akyiwadeo can see a party? And for Gaman for pedi. For the Gaman for party. And now clama party. Clama party now. I'm Onyankopon fie. And fam Onyankopon fie. I already Onyankopon Akyiwadeo. I didn't know you clama man. Huh? Oko free be ma free me empra twetantan tired the man kan na di wachi be ma fro no afro and krama agro no akodie it was okodin krama agro and fan krama sika man Yakobon fie. Yes, when me to afro krama no when you read the book of Ephesians Philip okay, Philippians chapter 3 verse number 2 no Bible nka say you are krama no was show we your dia ba dia krama ho mo hwe yi wonyama adwumayofo bone no agya wa adwa. We are not called the book of Revelation 22 verse 15 number 15 was it chronology was it watch our temu da chronology and a kraman was it chronology and kraman edutufo enyamanfo awudifo awosonsofo and one patron no omo nyina gu chronology yes ashawfo nyina adwanhye no aya sabro betimi afre me frɛ na asɛm no kora aginsɛm because me to aso 055-955-2686 na frɛ na wo ne apostle juju komo se a mo so mo hwehwɛ ɛwɔ friend YouTube ni Facebook no any TikTok no mo betumi edi mo voice message afa ɛyɛ number na egu screen so no ha WhatsApp number no mo fa so kama na mo ne apostle juju komo se a asɛm no emu dɔ emu so yie papa
Go for the book of Proverbs chapter 21-27. Okay. Go back for the time. Proverbs 21. Go back we are not about the book of Proverbs 17-15. That's what What's happening for the book? What's happening for my 40 bond? Also for preaching church members. No. What be a quote to seek a funu? Yakobo. Chegamambom to Hantania would disable. Ya saw them use Kakasi. Now, but I'm for the boy. Also, Bonifa for the boy. Proverbs 17:15. Bible speaking Casemintro. The obu upon your phone. Upon the phone so bemno. And then do obu on phone. I read it. They catch your plane. We did not some that would dear some checking ye. Yes. So the panya bim or dip him now money differ. I say dangerous. Yes. Hello, Pacho Dima Biakasa free. Hello. Yes, Shalom. Yahweh Shalom, Pacho Dima Biakasa free. Papa Pacho, Ubani Ben, at Timpoku, Region 5. Michia Timpoku for Nina, Badia, when Shramuna, Mami. Papa, yes, you hear that Tipane and then Sema, where am I in our Timpoku? Amen. At Timpoku saying, the people we are you, Papa. Amen. About Tipa. About the Shramuna, Mami. On your Makuma Swadia. Hello, Pacho Dima Biakasa free. Did you suban Kaja? Hello, Apostle Shalom, Ubani Rasta 40 Ashama. Meet you. What's the body Shirapa? Mami. Perfectly show ye Onyankopon Akyiwadeo, aka automatic case. Also preaching the mood down, the Musi do. That's very in our brain now, church. Apostle, preaching out what teaching. I think this crab one say, Ubia, what automatic case you wanna see. Onyankopon ebufu obey then they will free mu na the obi susu akochia beka no ono so obey then they will free mu na enyoma be na ebe ya yes abeka automatic blessings if Onyankopon. Very good. Answer no nipa be free ni nyina ne adwensachira. Okay. Adwensachira ne twa bia tia. The book of Acts chapter 3 verses number 17. Acts chapter 3:17. Verse 17. Na 19 yanko. Yento abodi asem no. Bible nangasa. Was yentimo sachira wadwene. Ye hia ne se nipa obesachira wadwene. Na mo na ne mo ho. Na be twu ho afri ade na obenu wo de waye nim. Na ma no boni fafri. Ma boni fafri. Yes. Wo ya oba yakobo asu. Obodi emfa ne sankan. Hello Pacho Dima Biakasa free. Hello? Yes sir. Hello? Yes sir. Hello? Pacho me tu nka okasa. I'm a free Russia. Shalom. Meet you. Boy, there was enough and probably burning you. Baby, I'm a son. Maybe I'm a son. Teacher, my drink. If your diet, dear man, can I? You put me a friend in a man one if you didn't come over. Hello, Pacho Dima Biakasa free. Hello, Pacho Dima Biakasa free. Me Josuban Kwaji Samsu. Ben Tio TV ni so ana radio ni so. Shawadama. Enya se bia dae na wo kano. Dae gu awodo dimisraw. Your secret is your power. Ebi kwada ye nchira dae ebi so na dae bi wo be wie eche na we because preaching here wo the dae semba so e be wie eche no e be chire mbe wie no. E be ka so because ye bo play back preaching no. De bia na wo dae no nam so. Titimase. Bizwana e negative. Dimisra wadama. Tini epon na me de na matoso. Obi enu wo frem na ka Joseph, shia me amenyu bibi. Fa we shia me nye bi da. Hello Pacho Dima Biakasa free. Hello, Pacho shalom papa. Yahweh shalom. Pacho bidin diva me ka free Kumasi. Meet you. Papa. Oh, kuse. Hello, Pacho, udime Biakasa free. Meet you.
Itie wadama. That's me and some power they very ma. Apostle Pacho we be a word that is one. If pastor ni be consume Eva. Dadiaso. Dadiaso we Eva go. Enche Dadiaso. Ayo branch wenche. Ba wo de maybe sir. Maybe sir enche branch why? Question of yeah. Hello Pacho di me be akasa free. Shalom. Yawa shalom. Yeah, the Casafi Sunan Domasis. Because I Sunan branch. Miti wadama. Apostle Yadawase. I mean, shall on careful. Now on car a waffling in our home. Very good. A waffle a boa. Say, yes, I'm quite the same. Yes, so your quasora, yes, you beat in the eye, a one quite the same. The doboa, said Adrian Sacrano, a better a mamma and sending in a be a especially Sa Marantian and Mariano. The work and see, and Nadia Cradia, maybe P-Taxi, Nadia Cradia, man before Cara, but a big book on about Sunday tomatoes. A damo. Aggressive grade. Eh? Ain't you wow, another day? Yadi embassy, Onyankopon was your body, be you near Uhuniako. Not mean your more yes, I mean, say, when some throw money into your money in your moye. I mean, the promono, so money be on Buhuni your body. You also abandon baby, you're better than any baby. I'm one because we want more to mean your good landing. We also know when you're landing, I'm one baby. Just then it's much not just say, oh, how be more, you know, ye. Yes, Robert, so many mamma. About it, shall me cheers. Hello, Pacho, maybe I got free. I'm going to talk about a good from me, Brian. With you. With your cousin. I'm going to talk about from me, Brian. It's your grand for you now. Body of Winchlam. No, I'm going to I also made a wasipa, made a criminal by a semi cano. Many a bring me to or 2 francs upon 2 condom. Until 20 years come after. Now a baby anona, what me adding quite just a ma abraya. That is, I said, Dana, even the income of war Muslim communities now say, you have Quran and said, you can get me a come up in the age, my son's no work is in Summa. I saw follow at the Bible, not done it more food, down on office. The movie I done will be and I said, or that kind of on Kayans, as I mentioned, I saw by Gamma, you said, the Greece and the Ghana so from your pick to say what. Ghana, he had put some couple pieces for Ghana and fine year, Mafu. You say, position here than in Cranty, and now, Bobby Ghana, that food no more or Indian. So, 2 francs upon sure we pray, no 2 condemn. Not to take Uncola, how Bobby said, well, yes, I say Ghana and Colina, pray. What about a grand Quatassia? Need some more. Maybe say 20 years time. No, young Cola said the Omar could take Ghana beam. Say, Minister's name is no more. She no man echo school papa. Common idea that on Banswa, near Papa Bejan on our way. So I do a game to make a woodin and Sinancola way, you know, near Babo Kang, more fine Juma. Could be a Koran so come more fine Jumano. To see a remembrance, you could go saying in a young Pong way or a diaco having. Which having the Koran got you say. Or say, or bo, you could be a bo upon you know, call having a common singing. Who decided no, we are Simuha, now the aqua. So who decided about singing Conyana, one or better, who decided having another and one book having all the Conyana, I empty at the come home. That's what I'm going so or the comforter or more having a move or Conyana, the come home. So we are so a very empty. Was about the inch now. What is your hello, Pacho? Di maybe I got free. Because if you go for the check for you for you now. Because if you go for the from a madam, because if you go for the oh, that where the mother was the pa. Oh, wow, boy, me. Hello.
Mejuzu. Idio. Hello. Yeah, kasa. Ito nga kasa. Daya me sure so abua me. Wa me kran ya ba no so. Amen. Oh, da madawase. Daya da metumi so tena kata so na betwentwen. Miss oh, Ewlade. Ne me be me na me ye kura me na su kabi mu. Na se shiranka wase for Ewlade. Se Ewlade, wa me kran ni ba no so. Amen. Amen. Da ka me pase me ka se me. Na asam no kakra meka etu no nyana me ba wo fa mu chinchi mu ko bebi enge okay ka kabi etu me aka da asori bi aba asori obi aje sa aso na ato memmo asori bi edi memmo aso ni di okay na ena menyam no mu sada ya so hwe TV no da obeka bia ebeye adwuma nti me hwe TV no na me share ya mu se omo ya asale nti no ama me ka se sa so for na me share so obo ami wati den so obo ami na metumu obaba me didedi na to akwara no nti akwanti obe bia na me follow na medama su de biala na ayati se so for wa den mu kum ka se wo yom na me kasa Madam Masu Devia, I did not know who did not suffer so attack. I said, to whom and no day, ma, a yob for pana. And she met us, I don't know, soft when I make us, and to remember with Elmina. Let me catch us at black. I'll say, but hey, sure, one mouse on a corner, one mouse or could do work over Madame Backer, my father, same ya. And to Madame Manham, whom said the young. Mebla atwumefiri saa so nim still mese mekom da atwumefiri na afide to odi na mes ade me si de anye nti o manem medawo mese medawo na ai se menya Dubai visa da yom na mu nya ne se Dubai visa mu se beni age me beni age mu ya se petroleum tank bi na a clash ni jatom na meshi afi muso ni bi ma shime me se tabi na asabu so ameka no ameka se me wubi aboso mi asa makwa kwada ya mi ase na ebema me woye me wo so mo baba na owata me kwa so de me kwada ase na me te wu preaching no wo ka asem dia for gbasha wo gbashe afi de me tell you, rather me young from so my brother, me young from so, Madame Clear could be a Yanka Saman Pay. Madame Sude Bassassi, Obi Chimecla, Obi Chimecla, Madame Sude also nice, baby whom be jealous right at the Kuno Yobekumi. Mamma, Madame was no. Oh, where you are get you, but ya Ayalandi. Hey, I want to go. Want to go. Now, say, Onyankopon Akyiwadeo can answer one head. Hey, oh, my dear woman. Amen. Hello, I mean, Casimia. Maybe go to Coteshibia. May whom be a landing as a sinner to the Imuya. Hello, Pacho, did you have a free? Good evening. One you will be more bad. On consider one you will say. Hello, Pacho, That's Pacho, make us free. I have for Cody. Video, Madame. Me Pacho, make us free. I have for Cody. Video, Gaza. Da, me Pacho. Ya hasa iguna. Yawo ahafu ebiniho ahafu ifa ahafu akodi anu ebe ifa was ahafu your branch or we go so your branch is 10 or the minimum ahafu area na wo kan yawo ukokuma na wa pai dansen bi wo ukom your branch or but akodi ehonye kukum akodi na hono akodi and your akodi and
me makasa ne kasa dindimia. Mo hwe ba bi man. Oba de aduma e be frɛ we penfo na ma ba wai. Yo, that. Ai. I mean, sir, no, what's the matter? Amen. Tia to ya kuma so pa. Amen. Body enka ho so no nyo so. Amen, sir. Amen. Body enyo so. No nka ho no nyo akuma so ade ma. Tikwa kwa montronto na body aduma. Hello Pacho di me bi aka free. Ma je from Tatala la no ai. Video. Me dan 2 for hours. Amen. I do a chisa me free KJG area Bono East. Okay. And my 2 preaching is the diamity and then kwana mawuram. Oh. But me this question is konkro I was solid them. Obi wo ho obati so o si hu konkro asi so was solid them. So mo preach kura na still konkro na ya adwumanti no so no oye adwuma beza o si o shankom hai amahifo asole no sa si Onyankopon na aba no so na o shankom yo mo riri ni bi no hai aw tibi kam kai ambatani mime nyanwa ani nsinyani so bako Sadi ebi kosi na uma mbako aso ebi kosi mu uma mbako na oni obi ayaka oni obi ayaka wasori nu na ade ni si bako so do mi me bako so fast from mane waya What was it? One night I come. A sea back was no just so me may. Or do no, I mean, me also me must go to fast and frock or manuaya. What was it? The other channel. And no more besides I didn't know or see. Only Mayaka. A Jahani Boom Kuntas or be on your Biaka. Who was in his office? Have you got enough hour? About the way, and Vanessa and I come home. A bossy usua, a timmy moutimi sham come and ye when you read the book of Acts 16. Okay. Acts chapter 16. Babongaza. Ne part of verse 16. Babongaza. Was Afrabia? What's Afrabia? Ne Ebase. Ose. Ye kwasora no. Ababa wabi. Owa akon honhom. Okitadia honhom. Akon honhom. Akon honhom. Obehia yen. Enso. No de nkonsha mani wura no hu bebre. Ba cho so di interview yi. Oso de dey. What the amani come bankrofo bitimi di. O nya hu bebre. Aso na mfiri Onyankopon. Debi. Ben on one is a set to Beford. Every crowd me just saw there. Who come from the area on which we see you up? Guy was a medium. Ubi a home went in new heavy. Amona Sadi. Hello, Pacho, baby, I got free. Hello, shalom. Yeah, shalom. With the body of sin or some power with the mind. Amen. Na papa because every year you are chief lanso your branch or the patron na William Beko was living na e call near baby I sorry into baby it's years on am ko hunu mind bi and also ne dan would be my ya sorry wo nti bra ene ko kan no misna min dada men ko nse pa kama no so yosofo and also oh you the emra mesum na tama ye hombe so na ye twia ne ka rena wonya hu na so le papa ye ko dia fe ye ko ye banes e de beteta ho no wie ko pra dem ho dem no ye ye twia ne ka kura wo si nya abotre afi di 2 weeks pepe hu ya ne se ade be cha me akọ sorry ye ko one day the following Sabbath ye ko Friday no afre me o frɛ me a wo se you know e dan no asoli bia ba be ginti no yensa ye niema no ebi e no betra se aka yi ti aka ti nya botre afedi e no am ya be horo ho ayi bia wi afi o sa de dara mo bi foforo
You can you to one more. You see, go the beyond for my analogy. Young hang. Oh, yeah. Yeah, can. Papa, na mini pano, ampa, amay. Oh, no. Papa, ejmana we any day. Oh, yeah. You went funny one in channel. Oh, papa, am I just say you brepa? Yeah, mine or the way. More as your body at Bema, or body at Ma, and said that you crown them. Some of Ramon Yalan. Come because don't come among Gomas in this. Oh, and no was the book of Galatians. Okay, no grand quantity automatic Galatians chapter 4, verse 16. Papa was on father in my. Some come to credit. Some come to credit. My own time for an so I'm fine. Edi kasa bin predia since kebi since kebi what do you want anyone da hopa yeah what do I say was off with you papa me so that you question why yes who is yourself for how about the environment in Chawai Mr. Adama oh where do I nyade where do I nyade the book of 1 Corinthians where you to be you are you can we hear na you are here wait 1 Corinthians chapter 6 verse 5 verse 5 me ka we shi wani wo me ka we shi wani wo we ki wan kan yi wa ya da we me kan yi wa ya da baby here bom asum Onyankopon obi ja tremo wan nyere no ho na wan ka se wi ase obi abekwa so de ba akosa anye yesa da o etu obeti won so obi ho ma o preaching to me kanako maso on saka na dweda eti yem modena nkai yem yin nipa infri bonim bada mi tufo abadi am fa boni nchaw hello pacho di me be akasa free good evening did you so pacho mi dijo free baby ni che baby ni fo nyina pacho mi wo asemi na mti bisaka mi tie wadama se bi yaji ai fresh lu bi kwa ai fresh de ni itimi bi kwa serufi ma ni yaji de ya ai fresh no hwan no de ko no oba ni kunu no waji sa ai fresh no o de kwa de Onyankopon fie we bi o de bi koda ase ya wachi obi de dia no koda na wo kodas no wato aware no so ana se ugunu aware no so wo to aso okay okay wo to aso je wo wo ni Onyankopon ntebo asem wo ni Onyankopon ntebo asem but we de enye biblical se koda Onyankopon ase se ama wa che oyere but ni nyina ye o se bibi e bebe bi emphasize da nyeda ema no yeah sa wo to aso dia e good so wo ja dia nka be nko me fa we nko hello pacho di me be akasa free pacho from me Ishaba Philip na South Africa so mi chia ka so afo nyina shalom ya we shalom aba pacho mpese bi sa se ase chronica bi se Bema odada oba no ne da no nko hu ne busuafo no ya Exodus 22:16 verse 16 osenji antikare na every more paja me pese me hu quotation ana me quote no Exodus 22:16 so bi kodada baba wa bi wonye na wade na wonye na wade no ne da woni na akoda nti mane tira de no wade tira de da kwa wa no hello baba yes sir pacha obadi sure baby on sure so mama okay hello pacha odi bebe akasa free Bentun kai wadama. Yanko line 2. Hello. Yeah, me bacho metun kakasa. Hello, bacho men tio wo TV ni so. Tio fra phone no amu. Kaza. Mentun kai kaza. Yanko line 3. Hello.
Hello. Ebacho shalom. Yawa shalom. Ebacho. Na o ka bibi say. Bacho. Na o ka bibi say. Obi a waye nem wadidi ne maame atem. Ne maame atem ya. Ana say obi a wanyi say. Ya, obi a wanyi ni che wonin hai. Adai. Ara ko pa de che why? Me pa cho masi. Ko pa de che. Na me de me ma mi nu akwa ware. Osi me ma na yenyanka. Oso ma na ye nyanka. Ai. Ena nam so na de ntokwa ba yentim. Intino. Na de nda wo nye obi a odi nyanka asem na ko di nyanka asem ama wo. No, sir, met me a panichawana. Oh, panichao, because panichao, why? Saying to quite about in Temfa and Colano. Now, when you say, oh, you're not in your you guys are panichao, on Fabon and Chow, the Abbe won't in Temia. Why? Because my mingas and Mincho. What in Colana Bawariasi? The Babe man, no. A to the beer or shabby or more. Oh, untimi. Intino, at your how, Bebro. Ye be na o man so da chi nti be man so beti na ni ade ahwe o man ade ama pipa ne chaw se bibi ba ma ye ya kasa kasa ko akira se mo kasa oni so bo ku ama ne se na anu de ba wo ne ma mentam no e ba ne ma mentam no wo se odi ganto e fa no so why simple. Hello, Pacho, do you have a free? What tell me the Evans? I can say free in Yano. What you wear there, Onyankopon you are mammy. My friend from since I mean, my friend from in order. And then they said, and quite about V. And then I'm quite about Popin. I help you cross one side. Yanyano baby, I'm one of my first I say Bianca Mania so Nivia call of it. Yanyano branch you were Yanyano care for more with your motor phone on a Honamio. Eh, far away. Yanyano branch, and that's all the factors one maybe I'll match of your more wife. Okay. Okay. What's someone every day? What can't in the press on the mommy. But and never know how many and to me free me. And who say you cranny moon to tune cranny? When are you finding granny? I mean, cranny. You moon to tune who to nebi fro. Indeed, free me na pat to Gidiana mono. Why? So, mean to Gidiana mono. And very important. One among two no, I would do come and go church, no. A friend I was who on Crawford, it is uncrophone and a montreal noir. So what appetition for more? Now, so better with your appetition. We are. Make catch your play. We are dang. Wouldn't mean either. Why to Gidiana mon? Why? Oh, come ye press, we have come on Onyankopon some na wutie bi muti na ofe na if bes na esam fe bi wie na wo ben Bible more if what's a quarter dia fufuru ha de ne kakra so oba dia do ebitu why oba dia cha hello mpacha wo di ba bia gasa free hello mpacha yo hello your friend Joseph me free change also Eva Chenchen Sibuoso. Aye. Regi bem. I have origin. Go so side a boom. You heard me campaign for me. See, I met Tracy Medru up. It didn't want a boom. Because me, they come see you. I'm a co preacher Chenchen Sibuoso. Mate papa. Avoid the issue. Papa Nyamishra, no Juma Woye. Ami. Wakasama makuma tomi ya atoma kuma sopa. Ami.
na wo nyom no so tikiri makuma ho enyum no yemi de papa Already many also. ya me shira wo na onka ho Amen. na oma adoma ebro adom nyina so That's it. amen Wadi ichira onye wakuma so ade mo hwe baabi ma ye ho ye beba ho chenchensi ba so yo wadi ichira. Hello Pacho di me bia kasa free. Hello. Yes sir. Pacho, good evening. Me juso. Daddy, good evening. Yamin Shro. O shira so mame. Daddy Pacho, quotation be Leviticus 19:27. That's how to teach him kakra mami. Mon kuntu munua no. Yeah. Na mon se ma bagisa no. Enya no a. Pacho ai. Na nchemu na ka o ba chemu se na akire wo. Sana mete like me suanti me ben wi na me say okay na che say wo mu say yi tira yi twa yi shape ni ade. Very good. Person me who say New Testament no. Oko the book of friends saying Isaiah na osi en city mu 420. Yangodro ha etinu obi wa no ahwere mana to skin nyina na fe wagya bi atua na pempem. Etu read English Bible no a oba chiro say do not cut your head at the edges of your head. Of your head. Yeah. Etinu so oba hwere sie nyina na wagya ene Ghana cry friend mponse ndi amoa. Ana na tie friend top yojo no be say tiri nyina ye kwabo badne nyu ye dan esi baabi etu yi anu yi ya obeyi ni nyina wunyi ni nyina nso so a no ti yanko the book of Isaiah verse 20 wonye yi wonti o si ye betimi yi enti wonsi timum yensi timum bubu onkudo mu mo tire so so pani dudu a ene bubu so ubetwa so atware nyina no akoyi skin atato skin na wie na fe wawa no oje bia tu apampam de na eye wo na wo so wo ye de ye woni ma nyina wo kwan so nyanya na eden ebo anti wode ma asofukuo no ati na bi miskotu ni se enkonto ano no eye jelly do read English Bible no a the person ko you read English na bo say English ne be kire say enye control ni de na emom no se wo di adwere ni skin sakola then waja enwina yewe ha eno asem no adama minchire ma me de be ma ono no kabra ho akotechi bebiru anka me kotu a ebe chire embema enim ada ho ama wo but ena me de ama no opa read English ni here. Okay, also do not cut the hair at the sides of your head. Do not cut what? Do not cut the hair. The hair at the sides of your head. It is all called asiri nyina kwabo no agya biatua ha no you would see ano wo de gye enu na ye de ya enu watwa ha nyina sakura wagya hai agya biatua ha san me penalty. Hello Pacho odin me biaka free. Hello. Yes sir. Shalom. Yahweh shalom. There is a first of all in share. On shalom so mami. The friend Mordecai me katasi atadika New York. With you. Region 3. Then Pacho I think you ma do Zakaria. Eva. Zakaria 3:9. Oh okay. Osina share. Obo amede matu so enim no. Obo ba so anyone so. Da Pacho. Be Pacho. Matu ma wan kaka. Be sawadama. My own teaching about the eye of God. Yeah. Because be chema the bread be ko ye brain nti. Oba de aduma. Me ma ya bo eye of God no be say me ebe piem be Onyankopon ani hunu ba bia no. Me own teaching Mr. Adama. Ai na nti me bre na so. Hello Pacho. Udi me bia ka se freni yampon. Yankwa manoni. Bre na so. Anya say be ira topic no kura. Hello. Hello Papa. Yes sir. Pacho shalom shalom. Yahweh shalom. Pacho FM na nankase fi kwa benya. With you. Papa Pacho na mbisa se kwa benya enfa na ibenya asori ni bia. Kwa benya your station wa Tipa station hono. Ode ofa kwa benya na manana so ofa domina mana na se. Na me bia be fa akra bia no. Omema wo. Fa greater Accra number. Who say greater Accra region na me bia beda so a.
For me, Bachi papa. Bachi papa. About the Shabby. Young Quaman. Hello. Hello. Young Quaman. Yanko Luke chapter 16 verse 15. 1 says 1:5. If you come on it, I mean, Fenya say me anoa. Namrante do be biara. And Insuyan say be free moha. Luke chapter 16, Babangasa, verse number 15. Now, Ossi one say, one said, yeah. Moya wana will boo on him in the penny. One crowfobi or one more, a yachiwadia so many will boo on whoopim in the penny. I want penny. Nanso Onyankopon de. Nanso Onyankopon family. Onimakuma. Onu ni pefe ni pakwa mi se papa we. It as of for your life don't know. And I mean him send me heaven there. Hey, my brother, you're we and you are growing that woody. Onyana, who heaven and you fan crofo. Onyankopon de. Onyankopon de. Onim akumam. Onim ni pakumam. Do ye kese enipa mu. Sie wo nipa mu. Eye chiwade Onyankopon anim. Chiwade Onyankopon anim say wo hran wo yo ho say we obi. Nso nyo obi a. Also bi nim say we onim say we Onyankopon chiwade no. Obi nim. Bitimi awawa no na me die me ye mo yo mo so for bi ebi diobo pa o papa ebi person mo yo mo so mo ye nkrofo bi o mo yo bi mo kama no ntumo mo ye bibi yo we yo bi e wo members nanim na o wa na titim kro bo ba no mo yo bi no kro o mo kese mo ye bi mo kro o mo bi hu o Galatians chapter 6 verse 3. What's been ganjo so big budi hu say you big budi hu say oye bribia no nya hwia odada na ho jimi papa sana de bi masati yo and I mean baby hey we hu mamobo amen obi timi ta baby and ye be shim krofo e do mo chire sabi ba yira kwa chi awie First Corinthians chapter 8 verse number 2 say you obi say onimbribia onye hunu say de so ohunu ebi mo ya ye chise nkrofo bi hey now tetefo no krompo no mo ye nkrofo babo atimi akom ho yintasam enye chokro mo wo akira nsa ne ye hu nkrofo ko anu krompo no ye bisa obi asem kra no a wo ye wo se wo no na die wo nyo bia no so yo bi o se na chiwade yes to a ugina ye wo nyo bi na person wo bi no ma sa jai na wona o ye bi mu no o ma ko wano ai dai atum yango hello shalom Yahweh shalom ay papa obanyo Mr. Samuel Spain cheers pain for you obadi ya we nshira and that the samekai legend and that the obia second try obia living ya wombe na second try and you never say you grow obadi papa obadi ya we nshira bebre na ontine ni mama and the botai odi ama say we no obadi nshawdin na yenwi nhye ne dinenu munyam amen isanse ene de wakasa kire ubia abodi bia ne de wom ene de asam ne koma yenya amen eso ye bebo madi nso ye behwe so na yetu ho na mo na yetumi ewie peye ama obre ya uti hoyi anye kwa na hye obadi ye wenu munyam yeda wase pastor chi obadi ye wenshira pastor Menza obadi ye wenshira yeda masi bebre ewo mbodimbo a ne etu ho ache ejuma edin amoye modeboa asefo yeda masi mama bige obadi ye wenshira o we me ma me ba ko pe o obadi ye wenshira ama yebe kasa obadi ye wenshira bebre papa obadi free wakwe dinkunim Wakavare Nodi ni mojano Atoye Mesi wakun
edinkunim wakavare ode ni mojanu atoye idindi yashwe idindi mizaya onu wakwe edinkunim wakavare idindi yashwe Nidini di mizaya, ono wakwe dinkuni, wakavari, misi nidini di ashwe, nidini di mizaya, ono wakwe dinkuni, wakavari, enimre ishira a efru ososoro Elohim yawe ne doba yeshua mizaya ho, enka obo adia wakoa, Apostle upon Adjuman. The number one preacher in the whole world. Wa wasuniti utia ebabuawo. We Yesu moja. We de sekutu sebam. We Yesu moja sekutu sebam. We yankwaji sem sekutu sebam. We Yesu bolo sekutu sebam. We yankwaji sem sekutu sebam. Wa wasun tiebi. Papa enimre Shranka Boafo or Boama, or the Yawan Sempa, Abrain, Sayansi Yenti, into two Anamopa. Na Yamfamboy and Bra. He said, a friend dear, dear, we are seeing him say, I cry at Tomada. Nti Yawan Amosu, to tear for Yawan Shrow, when Shraw can car for, when Shraw Boafo, any Oma, Omoto, when chain, Shalom, Shalom, Lord Isaac, Germany. Wow. Hello, Pacho Di, baby, man, shalom, shalom. Yahweh, shalom, Midin de lucky way, man, because if you oyarefa. Mase Mizane say, any paminu no maye Akyiwadeo. Na emere kosono, omu nya nsunsu bi ehun bibi se asa nyama ye na ede sao hawi ede bremi omu de sia na abu omu de talia na awai oye bibia enyiye ohaw amane yare na ba ku be ye kristoni na omu bonasu na asoro no mu no ewo ho a obetumi enya dream no abeka chenze me nua daye se de maso afa wonte ya ma mpa ebo mu ye den no si yo enipa beye enum anase nsia ena aso daye afa bibisa ho no maka kire no na so no de onim se Akyiwadeo we ya me ye ene de sansunso aso ana amanfo ehuhu enya ho dream ka kire me no no de oni de anso obebo mpaye wa bo mpaye anso still eno bo na wofo amane na wofo no say ade we ya wa ye die eye musuo oman kro a ye wo mu yi kro no ewo amamre ni amane ne mra nti ade a wa ye we die wo say ye de ukọ mpanifo anim na ni ampanifo beka no ye di so nti omukọ na mpanifo no say ade a wa ye we die eye musuo ye ji odwan ye ji snap ye ji akokọ ye fliwa ye de wo kokonfo na nim kro no ti konfo no na wa ya amamre ni amane etu sa musuo no apata amawo na Kristo ni ndi o se da bi ono waji Kristo adi nti enya ade a obekọ na emomu no ohaw ni amane no guso e koso amanfo guso e so da ye ka kire no mepa ocho as o Kristo ni a wabaji Kristo adi na so asore ni mu no enya sa da ye no ka kire no onko mo wonye sa amamre no enyi sa musuo no emfiri ho anase Kristo ebeye medase oba de nhira bebre emse waka asem no awie asem nyina kokko wie se ye so dae fa no no ye Kristo ni no dae na eba o Kristo mu so chese Kristo betimi age no na abekom no de ono kokan no ono Kristo ni no nya dai ono no sakra na wasakra but on timi confess enka sa de na waye dai waye no enu ntina hu yi kire da so entina hu yi kire da so ye de ejesi it is so tiri bi na no ye dai eka bibi it will carry the book of 1 John chapter 1 verses number 1 yanko verses it ono ntimi pam nka na mfu 1 John chapter 1 and the depending aswari a woko no etina dream ni da so ye dai dream na eba no enya we friends na nanum na yi dai ni kire no
Onyankopon, when you read the book of Job, chapter 33, verse 14, okay. Manya. Job now you have the time. We know First John. Job 33. Me pacho verse number 14. Na so Onyankopon kasa preku. Onyankopon kasa preku. Eni de tia mienu. Dayem. Wose wan na kasa. Nyankopon no ba bi owo no ade ne yi kire no no. Na obra ron kaso osaka na adwen no. Sa be no obi bibi kire no. Eti ba wa ba no no de adwen sa kire na aba. Ana ade no ntimu biomo. But it's a so ti pa mu ye dan. E pa mu ka. First John. No se boni fache. Tie Bible. 1 verse number 8. Wose se ye kasi ye ni boni a. Ne ye dada ye ho. Na no kra ni ye mu. Se ye ka boni kira. Se ye timi ka ye boni kira. O ye no kwafo no tini ni se. Twedi Onyankopon ni ye no kwafo ni o tini ni se. O de ye boni be firi ye. Boni tini on pa mu ka ba to na adwen se. O sumogan no ho. No be wura Kristo sum na nya say Yesu moja na nkova sa. O pedi obetimi akwa mu aka na mfom so no atwe ni afiri ni boni. First John 1:6 no. Ko Bible mu ye se ka se. O se ka se. Ye ne no wa yonkofa. Na da so nam sumu a. Na di atro. Eti enima mienu aida say nipa no wasaka bam enso asako e bia wa free game 1 ko game 2. E bia sakra ni mu kra no wasakra no kra no wasako na sin mu biom. Exactly. Ento mo nya pe. Obadi awe hu ni mama bo. Amen. Fani sanka ni ma. Amen. Enti ba ko no sakra, enti ba bi o ko fa no. Ana o si di pa mi na aye boni. Ana ba ko no asi wo ko Kristo. Asakra ko asori. Ana ba ko so akọ pema ko ka che no mo so mo gini nwan. E di na ko. Konfon onu nsaka na dwene. E no so afa different way. Na bi okọ pena hoto no. Ana we so asakra ba no de dream na enkrofo ehunu e no mo ka kire no. Eti dream na aban na che se o bibi o wo mu eso e dan. Oka. Yes, osako back ko konfon che baby. Nabi Nyankopon pobonifo bi enu pobonifo ndey na agensa kira eti agensa kira no so ye wade bi wo honmu a ehia so be pa mu aka wo mfom so ana ivi kra no so e bia no nya good wanya the proper baptism a anya di obetima confess yes e bia no anya proper baptism because wo bo so e say utimi pa buka obade hu ni mama bo amen o nshira ne ma amen yankola so aniembo Shalom papa. Ya worship. Ya misilo kan ambo. Wo wudi me ja dan na dan na wono kwale sama dan na dan na eyi ma won ba. Ofam kweku akumi bedo na mo ofam. Api ku me kasa fisininga. Senegal, okay. Blanche baby a wofreno a link. Okay. Papa wa so ni bi an kama kwa wa na bibi ni ha. Senegal for no mo ba we ti no. Mo ko baby my ba ba show YouTube TV do na Facebook tam shop pa me ji preach mo pa ni show nka on bo. Akwa mo de ni ma atam bo ji do anya kwa. Aya shana papa abompe ya mai wa shofu no so aliterasi obadi ewu baba enhira mahwefo nyina na tiefo nyina wondoba na zem zi agirim obi e otie mi obi ohwe mi bia me se twede ampoya wese ompa ne dom no mo no no ma ne hwe eni tie wo tie mi nyakwa no obadi na ne ho adi na dia atie kam wo bra mu bia no twede ampoya we mfa ndoba bezi aso ensa no no ma fa ho di omfa si dia nhye wo funu ma Oda suye musa woda na wo sori a ya we ma wonti asempa ne mo de mi hia firi wo nche ni adwen sa kira tugidia na mo edi dan kwa be ma Livia o baby a pese bi baby a no o ma wo kwan a edoma be ka ho baby we start free fie ndi wo frame a unia no was niga bebre di baby abenya wo frɛ a ebetumi am why ambassador na fe edo na mama no ma frɛ o efe mo hia eno an nobody aduma ebepe mpanyifo abamo ya we nhyira mo yan kola su yana aswane kola su intino na me de bia me de mo bo me mpa ya me kede
anya sasa bon sam wudi fusunsun bon sam no bon anya no bon ni pa bon obaka modu obaka apostle Dr. Philemon okun agima no dun mesi Elohim ya we ntwe no but okru ebie ne baasa yemfenu nko beebia na mo ben achim wone baka no ane ne yemfenu nko shim do original ja enyimbiri ama bible no akasa apostle enyimbiri obade Elohim ya we onshiraw me chia pastor mensa livia wa sofo mbeku mpanyimfo youth ane saba school fo ina aboafo wobo emende nkwaje semo today on yede no olutwogu ende obade Elohim ya we mo do small amade bra amagana osi yenhwe ye owo ya we echiwade mu papa echiwade na yede mu manka se de bia meka na apostles anka me hia wanka me mo mede megitumi na anka mewu because bone ya we echiwade kwan ya bisi di na me name na mo kono ni me fi da papa na me na mpanyimfo na waka wana asem bi de obi olitwasa no de mini mpano onim de nature wa achia emi mo medini minim de mamele ye nda oten zana tie na so woni man yo fu no yo bone kwan a mesi papa de bia meka de otasifo Elohim ya wo no nhira de lockdown by magane tedi aka ameso no hwan ametumi nya de jetumi akohwe 7 years ekwete nsampo today amende echiwode abubo bi ananka debi a medem nu ende yawe onnam wonum nsamodo anade ne nsam oda asoma wodo amem so ametedam demi echiwode ni nyina no sanka first mekade ye cheme bien na medem kura ende mekade minim apostle obade Elohim ya we nhiraw onka no anya wa akoma de bisade onfamo asam no ena eda wono ende youth no manteba no papa echiwada ahodo ye no doso ni nyina sikanyimbiro ni titire sikanyimbire ni sikasho ane ende youth no yakafa yada atunya no do nso ame mechiwade enwama nsamfata ene ende youth ne je emu ewurema ya ne ye yi tse Onyankopon ne dodo nti no ama menne mentema na nkete semba no enda atofuwo na yewu so obade Elohim ya wodo no akase mu youth ne mobo no ma ye nwambre ya no hodo manya nka ye ka no do no na nhwehwe asefo ya wichiri kwan apostle kase buwiase o apostle obade Elohim ya wajinsam awodo ahyana no kase bu wiase youth o meyinte no obade ya woda asoma na ko okon agema no se yete ya tibia bia ye wo mu no asam no attach na ye be film na yeso ya be ya wamba papa obade ya we nhiraw Mr. Isaac, Mr. Ima, Mr. Andrews, obadi Elohim yawo onchire mu nyina. Shalom. Yahweh, shalom. Obadi nchira mu. Amen. Pastor Bensa. Abusiafo. Asam so yi ampa. Obadi nchira so wanya daji eti enchechira enti se abedum pempe so obadi nchira bebrebe. Enwe hu yi Onyankopon Akyiwadeo ho. Ipa fasem no. To na mo fa bobra. Hwehwele ya wasafo kira kwan ye won krabata pi branches bebre na yewo iwe de begu screen so se bi ni bebi yo na bomode na frɛ fa ho gina na emfa osoma safo ni bi nye den emra ho ne bi nhira de ma wo so ane maintenance keke ka ne bi utumi chi fa ka be ye 3 hours o ji insurance bi amfa so bi amba so modia ne gina mo bo ade asem na asafo no bi emra bebi yo no Libya wasafo yetun safreo ti so person yetu na mo a branches so be good screen so emomra fashion so se wo kete krachi a kete krachi fo nyina da ye wo Krasex school no mo ho na ehie mu kete krachi Krasex school no mo ho na ehie mu wi a e be good screen so na wafa am contact
Afei so bodu yase for ayate asem de ani bodu yase ye wo pimbo bodu yase ye wo pimbo ani libi ya we branch epiemu ho bodu yase opimbo for 0240 387837 0240 387837 Sansuna ete cratching nso with nya for 0242 677 315 Obwadi nshirawo libi ya wasafo omodi ya se we full apostle Kwanjiman e was Facebook no so ani Facebook ni apostle Kwanjiman TikTok ni apostle Kwanjiman 7 Sansuna YouTube ni apostle Kwanjiman follow na mo hwe ni ye obi am dadaw am frew am fa apostle di an dadaw an kan kire say apostle si senisika bi fama children's home na debi onye sada onye bi suda onye san suda so what ya nemu no misre emebo no ne atiefo ne ahwefo say ye mo nem push ye papa apostle Kwanjiman ti hwe screen so na fa ni number no ni number ne 0242 327172 0242 327172 fa number no kitwe bi no we sha na so dwumedie mu kitwe bi no we sha bomodia na ukakra fa pushing kwanyisam yesramo ani yesramo bomodi na support eye upe bomodia na boa eye obi na boa enkrofo bi na so na nase ama ene odi asempa enti sei edi abre oboade mma wonso bomodi wonso de kakra fa support ninia israel fa support wati number ni 0242 327172 titri mabuno yanyadio yanso e papa imu ye mpiano na brina bribia no onfa sempa no enfa entitiye ye ntumi free bonim 0242 number no 327172 anase 0207 211337 kitwe no wesa so dwumedi mu na nshira ebe ye wodia papa ebre no eko so mai pasa chei pasa mensa obade we nshira mu amen we nshira livia wa asofo nyina livia wa asofo wa manone emu elders ne preachers ne wona dikin se dia asafo nanim embe ko mpanyimfo ya we nshira mu nyina adofo masem na ba obi amfa ne die wum sraw enim se akyiwade no eye ne bi mu past but ade no automatic way no se eto abrabo mu ono nim past o as packet and they move we so free sat bi no but so e hantew Onyankopon pese wo hunu se bibi wato bibi etimi sraw ena na dwi anopai awie se wo tie mi a no na konko to dwani na sre body fache so baade maye akyiwade fa me mfom so na to cheme the book of Proverbs chapter 2 verse 15 okay kasa Proverbs we are Proverbs chapter 4 verse 10 verse number 15 no ko one atempo achie one wotie me ne anopai awie ahimachi na akyiwade o moto fidiem obi master betia ma ne oda fidiem obi nyinsa gua ma ne wato fidiem sa nipa ne tiemi akyiwade wo do a wakotom o mo atempo achie am watempo na achia no na mo kwan adane na wakwa na adane ne de me catch you say me kanfo Yesu Nazareni Yahshua Messiah ma o start no na se won fache na pastor pa bi nako Israel bibie ni obi kasa brabenum galo mu nsu etimi nsesa da bi fa pon pa bom die wanu kasa kodin hwe Israel Israel, the book of Proverbs now 4:10 verse number 10 Bible nkasa meba tie ti asem na me ka kire fa mensam fa nsam na Onyankopon de asoma na unkwanfie bedoso verse 13 verse number 13 tie Bible so enkyerɛkyerɛ mu dendene enkyerɛkyerɛ nam de ama no som enyae mu menya asem num kura asem num na no ne wo nkwa oba de nhyira wo amen ɔhwɛ wo so amen ɔnye wakoma so ade ma bye bye